TikTok na student den and no see Nhyira 104.5. Ube follow me or official Ohemaa B on TikTok and all the social media handles. Another wapanyini a yetra nasam no so no ya oka say Indonesia eye ne yere wayera ensam no ye bebre eno ye bomadi nya oba no ahoma so kire se wayar sabia na de be free ma babia no be ma yatene nka enne ebetimi aye nefi se oba no waba ofia sanso na efo ofia na enkomo bi nso e wa kire no anu ode pa kire se oba bi nso ofia lata memu na wani 2M express driver bi nso asem bi aye pi so enkomo mienu fia danti me de nyina be ma I promise tena se boko na yen hyase na yenkwa yenim efo mafua efo ze mukanze efo okay no maka de ebiem de bia eye chaza wo ho ye okay yo wo yire ni o wife ni who na this say hey okay it's in our trip maybe so say ko ba fini na unu oh there be okwa na okwa no aba okwa na sanko okay enra obo okwa edo ahodo obi yenko no mako kwa be na afo so ohyi obey mesrew enese ya na ye kono enu nti okana bibi entisa no wayina no chase kwa fazu no mi bi akabe ese na mi kaninya mi bi akabe na kubi mi ofana obey okay twen kakra na wono mu emfa ana biribi ne bi bo dada aha nti twen na omo emfa ebi emo na yenko yenim comment me se dia wo pese wo ka ene dia wo pese wo ka chefo bia ka kire no na dia obetwiro bia nso meken kan na me de amaw pepe na yekọ yenim esa yenkwe na hospital bi wo ye ho ntini suma asibi fi me edmo metromas na asuma asibi fi hospital no top baby there's a site na bani film na me ko ho na me ko hu se nipa go bibiri omudo bi agba ho se hospital nti yade for the pomori aba nti bi na me kom baby wo ho na obey anwumre bi na wa ba no su bag ba ku kitanu ba ku susunu no ba e oba e no se nebra apamu na fifie o ma apamu na fifie se onko nti wo ba ma ya tena na ame se no se nurse ni bi wo hospital mo be ya mi ba na anu no nurse ni bi aka che se o ba ni ri afiri ya bi o fe no afia na okay na me so okay na ade so asa be 8 o'clock wo na ja me ji bag no na me man baby nti obey once ne pekra no no abaye man si ni pe sa man si ni pe Dabi na say ya na me ko no ka no ya no ntanta me na ebre ni o kan sa we di tro man si ni pe o si me pe wan si me pe how say me barada hospital onu anso hie e de be maye aduani po akura no koye unu do aduani de ko be maye do maye kuro wana o frɛ me o se hwɛ ne kan kyerɛ no na no awu ya no na ya on ya ka no kore no awu ite wo so ye say wo so awu say me ye fidie ni fidie kese ya ka no kore e ko chiripa nu amanfo frefra akra mi paso na mete enti obi anim wa akra enu na mi ko du fi ko mi sister ba ku frɛ me so humo adom TV so nti in fact na o radio akra so se mi man ka mi frɛ me de bi mi hu no se na mo ka se mo ye obi ba ese bi hu na mi fa no ko hye bushafo na enko akiri me gina ho a oba yense wo pe ye den na ufa wo ne makobo ni punum ko da ho mpacho ka sa wo ditro on ka no kore na o ka se wo ba ho na o ka che mi se wo bra no mapa mo frifie na mi so anya hwe tro me bla ye kasa na me wo papa kuma ho na papa kuma se sa de mi tu ko me bla nchen na me se me kwa ko han dan na wo se mi jan me bi ba e kura posa sika no kwa me ba ko se me kwa ko han dan mo se smell yen madam amin kan
on can quarantine mama kan minister munya wa kra me number almost inform number brem me kire se kai no wo say ma se na etia wo bae no wo say wo ma pa nya bi ne ire na okofie odu atonta hospital ana wo charge o mu say afina wo hwe mame no wo ji hu sika nto mu tue sika ne ma me papa no mu ho ase ya wo kan no ye face say mo aye fa no hu wo se o pe na ye nko ye nim mpa che o ya penkuro hospital mu ho na me ba no se me ko pepa no emlan na me nim ho area iti me ko na me hu no na me frɛ no iti o si gina ye na me say ho area saka wo yes da wudi ne dada na me nim no iti me frɛ no se me pepa yi baby no mo ye ba na ono frɛ me na o se he ye chikosia na me ko e ko sia me ko chibia ko ma me ba no ito ko sia na uka ne pa no ito no ba be tin ko ni fie no me ko ho na me ka ne hospital mu say papa bi pa na me ko gina nwi o si ye kura ko me ye ma hye me na me suro iti o se o be ba ito me wura ho na madam ba ko say onye wudi ni ye o ye mi sister bi ni kunu e na omo ajai oni ne ntia omo ja omo awale uko fie de ahomache e na onu ofiche o de be ma me na me ba wo hospital e na upo usi mi ko fie nko dwale na me si ne o de ba ye e be so ye wo ho na wo frɛ me se ye be nu aduane ye fie u fie yi baby na wo yi no wo no me be nu aduane wo ho ampa me ko nu aduane me ko sika ma ko di dwa o efo obi na ma aduane na se wo kasa wo aduane na kasa me dano ye mani 20 cedi nam no kwa na wo akoto na me se akla no se wo pe wura na na wo koto e o de bai wo bo akoma mi koto na ma ka se me ba na o ya le da hospital na no pe aduane agi a enya wo na wo be yiska ma mi se sa mi re bia fa se na wo wo pe asmc manim na me se krachi me fa de ma o ka se na kire wo kire se o pe o ka se o ka chem se o pe me se ni yire eni ho efo o ka ye mi ti bi so le so anoma se me ko si be ma be ma yo te o se me wa no kwa ni me wa mama no fa ba da wo da mo na so e kasa ne bra ye fe no gasi o do na me do number ba ha ko eyi consular team ha police station plan kama ye ko court no o bra no mu se o mu ko fal o so mu ko fal la mi ma ho lawyer bia judge na ka me kire se oba ni some accusations na o de ma oni ya no madam nana oboa ye kan me ba ne da hospital no na onwan so hye bra no oboa me me sister next back to fia o wana force fia bika say o ba ho no man ka say se na o peminti o pe ma wo nu enso hye a ye hye o say ma cancer fo wa kire e wo e ma hye last bi o ba ye no o ka say papa kanokre na me nu enso hye e de koma on ne ba in that o di matter na me say ani say o pe ba nti e na wo nu enso hye de ba e fo e ya ka o uslo nyame o preso baby say why doctor mu ho why na me nyini ni me say wo mu doctor mu ho ana madam ka say bra you na ye dey feel ya o mo say o mu ka na ha na di ba no wu ya ntiri ya ya ka no kure asenya wo na o mu ana madam bi say say oba wari na oba won say ne pa die eye den no timi so ane ne ma beba wo ma wo bie no ma na pele me say di no ka ho say me to friend me say sa so we can the media lady we won kan ko do won kan ko se no fa ba se ya so kan no amina se fo fa mi ka se ya to sabre no wo beba opunum na wo fani we yo ni ni emu nko a na me naye na me naye on say ye one who say let me see jare no efesi we ni say ntia me naye kra well, because I said we kaka because no the question was oba won say ne pedie why there so one near man na dwono nwotwe abeba wo pulum se maba na wo so mi sa no hwe se o ma me kwa bia me nya no waje no na se na kire no se bra you abadam na se bra yo kono ne ria frimu ha ya o wo ho so bo ho wa bi wo se adua san si mi pe ena me sole ye je say on kan ko do onu an ne problem court wo so on kan ko de wo ba so kan ko de wo bra ba so on kan ko de se na kan ko de o ka te me clear o di be to prison asa na wo ko na ne bra so family to prison ko na o minister bisa say minister police ni ogu na nu na o bisa say wo hu no prison na wo ko no o prison
ayami ya sama hoso awu na ya o ya ifa say ya o ya say obey waba wasam enu obeka nyina me ma 5 minutes but to fa kire no de nti aba me ba ha ni say abusiafo nim say me ho no wo say no number sabasa okọ be ma we ho na ko na ko we ase no mi pese mu mwa me na mi fa ko sha abusiafo nsam no mu hu say me ni problem bia bio mema dodo say no kai no mema dodo say no wote no akọ be ma okọ ho ye make na bonidi ya de na bonidi ne ayi we ka jaga ni je fe Jack Moro Jack Moro eno ko tena ni nche eno ka chim say papa ni say ni yeri ni nkwa nya de nto no fia mu na ni nkwa ye de na obeje ka sema na mana ekoko na tama o san ba no me bi sa sem wan ka tin so mi sheda ko bi sa papa ni say assassina o so obeye na papa ni say obi aje papa ni say nyame bua na kasa ase wo ho o de be ma wo se mi sheda ko bi sa ni plan work me na me bi sa no me no na ye na wo ko da be ma ho o pam me sister o ya na o se na wo me so o ko bi wo se ma pam no o ko se ma pam no san kakra ma bodam se me le ba tukuru to wuram ono o ka se be ma bia dim no ye toro sister o ko fa ba on kan ko de o bua on kan ko de but you should be just man kai what did you say pacho you don't share tenya me say woni e49 mema dodo say na afa wo afu achi kan kore pacho be ma bia ni ho fa ma nti mema no Jack Moro dem na akodi na wotwe se nansa no na da hokwa pacho de bi me na me ne mana yeda one ne yire so ho one ne yire e da dem e na me ne man kula e na yeso yeda dai ba kum o pa me papa no de me ko ma committee fo e na committee fo say ogbo kofi ho uni ho nti hwa misane be wo duru fie no me tire nwie ma so poni no be pe me na me nya ahunwachi mi no hwa na ba ho sure mi ti nwi ahunwachi so na me fa tire nwi no misane die wo committee fo ni bi number wo number bi e betimi afre bi sa ampacho number ne de bi ni ho jesi ono ne ho wo committee fo ni number ampacho okay me person me hunu what the problem is because mama je pass man no just on matro no number de obetimi atwero ho fama no mama natural na yenko nti bo wase utworo nya na wo kasa bo wase me to fa kire no nti yes na me die America call yi na nya ma ne fie na sam le bi ono so wo kumase ha na mo say da bi o mo frɛ no na o say efo wo no yire ya hu se mo aba beji asase bi wo haye wo afa mo na ye nim no sa asase ne ye ne dia na wo kofa ba foforo ukofa ba foforo na watimi atwa yonko ba ne tire nwi poni pepa na watro wo so no sign ho na memfa ma wo no mo mfa committee fo no na menhwa de enti hwana na no say o papa de e ma me enye de me kosiri e na o de me koye ampa so teba me ko no na me nchima enti na me nim say bia me ba betwa bra me ko duru ho no be se bo so me chima no so na me be se hey me ba tobo ma me change reverse ya ne sansa de na se foforo baby a me pese me ti wo wase ne say ba wo ba ha no wo so pese o de obey koma na busuafo ana wa yira na obehwehwe no which is which me pese me di ko abusuafo se ne be ya ibe film me ti so but o na ba wo say wo twen so obey ba na o ka so nware bie mu a na abehu de obey ana tia de no wodane no so ya bodu de ese nyame adoma nya hu na nimi de mo be ware mi ada wade de nko tubi oyene ana oba e wo si wo twen se oba na o ka so nware bie mu na abehu de obeye enti wo da gina de wo gina no na o ka bibi foforo mi gina na se e won ho so ka se o nware bi a na bidine ko afi na wo kasa because we obi ba so of course I know bibi agriculture mi junjun tambia no business is me pressure sana sana mi junjun mi ntimi na mi hunu na de me na hunu na me de efro dwa tale na ka me se de da na ye ni ko fa no ekwaba kwasi ma me mo ba yin kasa ba mai woni no atena mfie dodo sei ne ede na wo hunti kokko da prison na japade na saase ne nkokko na fuo no ewo he yen starting free ho pacho tema ohun mi no praye otwitwa msekan
ebini wait mama tenase boko tenase answer camera no beti Frankie say beti me afa wo say with the torch efo a torch wo say with the torch into torch na one nsa no ho sa no torch any solar torch no wait torch na asensa ne nsa no ho sa no abisi abrabara bi how the dan wachi dan wachi say bibi ebia ho pa ebia ho kakraka say ye twa ne second abisi abra Facebook Nhyira 104.5 na bra berebie na merade mama I want to testify dan wachi kire me na mehwe go twa ne da ho bra efo wusi wei eye torch ana e sekai torch nti judge come the owe or the torch the back court o torch fufu torch ne ba kan me pe share the number kwa me bo torch no dey and den because scan that you solar torch bia bob we you know what so no ye di ba akra ye di ba kunsu no say no na sa tutu me am sure be be say torch a wo le mu na me hwe glass bi oso ba Facebook me ba ma mo me hwe bi na me hwa de torch ama me hu sekan ama me hu Facebook ni Nhyira 104.5 by YouTube for TV to Adom TV na be radio ya the torch ti mi bo obi achi pa ma bie say yefo ye di backcourt the torch nya backcourt o judge na afraid you say sekan say anti mam say sia no nti ka na be frɛ me pen number na fresh ya na case no ne semo no ye fa ni tutu nka me pen na frɛ no omo de na judge nka so ni fresh sekan na mo ne de no we onwan kasa mimi dam no ma na de touch ne ba ya touch de ne ma ne de no de ball na sekan sekan na touch sekan can and you call when people say she was here sit up right can okre wo yes be asama benti na wo twa tobo anya say be asama benti wo twa agu no there be me po menya bi what the torch ko to di adanse ye say what the torch na ball fan say tema nyamia mu na me kwase sa no ma no omo say na ono ye sakawa ito omo koye no sekan ba ko ena omo fa on a solar torch na ni nyina ye mu ja ka se me ye sakawa anti proof for be da from crash here omo di ku da from jesu ba na mo di ku kuro mu no ono kura po ye chi u fam no ye 3 days time na mani tete na bitin kasa me ba trouble for ko fra ko here trouble me ba mame wo no ono wo yi adobaba that time na wo nyanko efo I will be very mad at you if you keep doing this pacho bra na woni wudi anu baba na onyanko unconscious enti ye day no de ball touch light anansi kan just be truthful in fact oba na me da ma da se ya na me ye na ko de ba be hwim ha se e na me de mi say eji na ye day ona me o pa me na de asa o pa me tete me ho ye ni kan ko na ye she me e na me ko twa filling station iti wana driver ni bi oba be to petrol na fa me dem ko hospital adan na no wo petrol se wana de ko hospital driver ni e na fa me onu kura po mu twa yi aye fraud e na ye nya kasa yo obi na ike wo ho what's for the who of ai na what's for on fa me debi o de me ko ye na o de me ko ye mu ye de na mpacho madam mo won number bi a ye free police station nke fe won people say so one that na agbenyega chobo ansa chobo una odi me ko hospital o ye dey no de touch no be ball wada no de touch no be ball I say my did na ten and I say se me makoko no and ne fia sisi kada milita no e ba ya ono so kwa ko ni epitesi ba we hwe ni ba ni o de be ye me no jesi me funu na mo aba be fa oyima e nebo ha o tie ma me yenu masini ya e bia na sika no ye twetwa ne dada because o say on say no mama so de ende utimu se e ye touch enti won kan no kure se bia na ne nsare na chi de no bia twetwa ne dada ba che de bia se no te ba che de bi ye boko people say o mo ko fa touch ni sika mienu ni nyina ba police station iti tama wani touch ni sika ni ya no de ball o mo bisa me e na me say e ye touch se na ka ye sika no a na ka me say e beti e na o mo si de bi se sika no so ye moja na me si de bi na me bi mo me sure say e ye touch na kai e se kan ya mesaye na kai beti oh tutu number pa tine chese asma okay share ni pa number film ho pala driver no be fa o hospital the say me ni di filling station men na ko twahwe ye no me sapia kiremasu apia ben
Oh, your friends the friend Mr. Charles in the filling station. Until now, also come Mr. Charles, they are filling station. Also, fear now the hospital. There be one of me feel filling station war. Meaning, you know, opposite to see. And the driver no but top two. Or no, or come up on fear or an affair. And I do quiet. And the driver no said no. Said at night there is a police case. And to one and next nipa could pay no case. Say nipa na yen sa na nyo no na afia sidia. So so mpacho. Me can go direct. I dey tie kura ansa na commander ka say why I dey pass. O kan ko say dey eye. Na mo edu ko court. Na so o mesre. Oh, I know say be ayo bi ba. Na so wo na no be ka say ayam. Ibe say number bi o ye for police station. Ibe free commander direct to police station. Trouble. Enti ye dey call police station na ye kan ye say enka onko twa fe e wo prison no. Ne dan no. Nimfo wo se nkokọ ye say. Nkokọ ndo so. Wo nuka so de bia chiche obiru se nka omunko boa no na omunyimi. Madame Rache. Na honorable no ba na no te asamo aba wadi bone wakodem dey na wotunto ne woni emanyina popra within the space of 1 month na he man pacho ono waka na yeto ono okoda mu no na o se yento ton no ma no bi ye fanye dey ebia me jai me dia ebia ye be fine no na ye ne wafa na 8 million na no su no ba na let me know adwane me ma omu ka banku ma omu family wa ba hoda me na me ti ahun no ti say sabi bi ofa so ba bia no wa bro ofa so ba obu ti ka ba no wa bro anya bone ana bon pa say o mo me na me ba ntie na me ya no o de ko baby obi di on say prison wo mo ye say ansa ne de say wonom o de no ayi bi o no ba o so a ni nya me de betu ayi ma mo nya hwe for me ba enti ne die na moton no say ne plot ne wafa no ton we ono mu go prison wo e na o say wafa wa aton wa ye ntimi nya de ye nya sika e ma de ye fine me nya sika ye de e na ye ton no ye papa ne say me ni plot ne wafa su ni plot it just say ono efo no ba na ye mom o ma ye 12 million ye fan ko yi ni mra oba na mo akọ area kan say akọkọ ye paper no e na ampa wo ba ye na wo ye o ji scan ya ka no nso na ko na wo ko chire madam da no kura po na ye ji afusase no ye yo no ye ntimi anyo na ye de ba ha to ni afobia ite na say ya na ko ye say okwakoje na mo say ye free ho no 7 years ndie ite fo no de o mo afa me mo to ko to ye ko direct ni nko ki ade ni me ya ji asase yo nsa na wo kwa ba free na asase de wo no na wo yara ne o de o ye bidia malam bi na ko fa na se ututu aseme sakasaka sakasaka ana watwa bia na no unya mfa bi mika wa ma ni wa dwiri mika wa keke ko na o ka ho asem no nso akokọ no ye to no ye no ni nyina kodi ne one ne wafa ho moto akokọ mba ko se mpa cha akokọ no nipa no kan bo mu nipa no ongu ye moto ndodo sen mpa cho na ye 8 e na ye to no ye ne aka ye diri nyina pa ha na ye 8 be ma kese na ewom no e na o se ye yi e de kwa akoma ni oba kana sem no ena esa bi akokọ koma abra akokọ disi ya kasakasa pa ba oba twa picture se eyefo wa ya de nkokọ ginya de se akokọ sa no papa na akokọ no ni owo ho wo de bi champion fo binu oni oto akokọ no ka se ye fa be ma fa koma nipa na owe di na sem ena judge ni so mo ni ba akokọ ma judge ko ma no akokọ ye to ni ye ma 5000 mo di akokọ koma judge gradi Yesu Kristo ha wa ere mo ya so da ko ba ko ma judge ma na de ko e afia na di ko e afia oboa sisa oboa na sa do ma ko be ma ndi ko e na me ka se ni auto nkokọ no wo se o de kwa ko mani padi o be di mi mani mi na onu ye nim na ya kan sem no enti mo de akokọ na ko kan asem no oyi ba ko na na e kai no kan ni nyina bo mu onu kura ko na nya sika bia na 3 million na o de ma me enti ba me wo free baby okọ ye ni konya na ma ne ba ye nyina wa meto hwe ho enkokọ no ano ni fie no ano oboa enkokọ no ye sisa mu nyina ba na team akokọ na katete why tete na aka ana me ba akokọ na e di ba e o so mo ye 200 this yan kasa ba ho be twa picture so the concern na for parliament mu bia na team mu frɛ na mu tie efu asa ye na ma wono mza no
mpacho insano nya this sister dan I mean one can because my one what is a blow I want to cheat. one can because my one me say ba me say wo kono mo nsaba no efo kwasia na adi na temsa me bo anya za na no na na ma mpacho me te na no me di na temsa o ka kire me say me ma me a wo me ne hu fi na se fi me mu mi so me hu fi sabi e na me say se bi wo so unye sa me so me di unya ne say me so me si ni kwasia udi na temsa si ni kwasia ono de ono kura po na me blase se na ko kwa wo se fifi ono mire bia wo no mu wa be ko kwa wo no kwa wo fi ensa wo nu mu ye ko ka se mo break e ho kana ma fa yo bro mi ti ma ti e double ama me ofa no ka se o ti ma ti e le mi ti peche yes mi ni mi se ndi ti peche yes yes and then ni picture the mind eh Tunsunati. Afro we pa. Double. Me pesa me ka. This someone don't know what kind of one. So to be born me kasa e hay kura po ya. Me say me na ko ma me video call na ba fa video no ma me en hwe. Sapa for your afi bia ohu se ma ye adwuma na se o fa ne dai e fa ma de na sa da ni ana o she na otwini ni na wo ne ta wa so ba da o fa o de ma ba tum o de ku ha ya le kai ka mi no onu mi na no ase ni ti na bisu ye duro se sia ka ye ba ka no woni mu dia se TikTok for you na on man na sugar mommy for na mu pa TikTok se sia ka no ka ma for say ya o akokora we sorry a we ya no ye o ma twetwe number ma number bi ani me ba ni wo da so o mo pe kunu se sia o ni ti na wo mo ha ye den na o chere na ba man ni mo fre o mu din kombo wa o mo efo ye ba ma mintie no efo ye o fre ne mpena fo no o ti ko fa ba sugar mommy for me ko fe na ile o ti fa ko fa mpena pa pam me ke ma me o pa me ma metre ma shi hana ma kokko na me to e portrait kokko me ko ye o ne o fa ba me sa afi no me ko ye me ba che ba du ni na afa ba ko Kristo asafu makoko mbiko duru ye aduane ne omu ye ko si ane nampa na egu so no na me se me kura po a me ma yi miska to kokko no me ku wo mo re sa enso ko tu so ba wa ni nchen ane ba du kura po me ko ye no na me ye ya na ye na omu se man ko a ye mienu ye nya ye ho ba ko mewu era me ko ye me man pamba no ko ye ba no so dwa wo bra ne pam wo ban hia me bra o beto wo ne oba bi ho nya no kore wo fa oba bi a wo na ti na be bia de maba de be bia de maba fa oba ne ba tie wait wo fa oba bi a wo na ti da me fa bia wo boa afia nka no kore efo oboa nya de afia ka me bi sa mi nana me fa bia me fa bia nana ma ye de me fa ko body ka dey pa no ka me fa bi me ye duma 7 years me fa ka no na obi be ba opunu ma on de oje no sabe we in bana na o won de say me ka say na me na yo saka na me ire na what de won na yo that is not my problem ente ja say back for me te site a me committee site aja mobo okay it's that me say na ni afia aja bo na bo ma ya bobra udi turo papa udi say mame say what say 1 2 no afrifie no ohwehwew 1 2 no afrifie no ohwehwew onso wo da abusua nim so wo na ti papa be wa no ana nwa ne bi na na he mapa cho enya de say ya me firifie ono ifa say prayer nti na say me dwane ye he pabo ye nya me nane obi paboa dwa tale na me de ba na wo bro ma na oja bo me pa madam ko me na wo me say that mo o bo me papa bo me pa me ton kuma wa no din kuma ko insa ma to mi so mo no din na ko ja ma ma ka say mo fre sister mo wa lu ku ni bi o be ma wo tin pa dwa o ko re to sister entity o to nku ma no di ku nu nkoje nsa no obebo no nya sa dabi oboa o de fe committee na o di ko fifi den na mani dabi o won say so obuba na odi matema na onim say na bu na say o tun say ma jifie ni ho nti o baba gira o efo kwasia so wa jimi efo so wa jimi de enta ho no
said a Democrat said I put a Mukulu Mukulu them. Said Democrat can be out. About some money soon after so, and I me Kakonya with so. So let's go so. No, Sastila, Waban watching another. Huh? Let me. Piano. Nana Okomo. The other many breno. Never quite announcement. Who announcement about one and a Debbie, sounds like no one can say seminar now. One that's on in the diary. Yet die a crop now. What you mean in my yeah, die now. What you I'm not also the hospital. This are no me for so. No, my friend has a move from me, see me the hospital. Who's hospital? I say me see me the hospital. No, Offrel or Banna, Miss May Buffy. No, she am station. No, so the weird one, you know, Eja. Oh, hey, what on Uncle? What you want, you know, and I. Oh, I just saw some me go home. Mitch is so friend now, for the natures of one. I'm not me from Hano. I'm not my friend no fire. Me madam for cranky number ni friend no. Nti we catch class e no class. Obey na busia for wonim wo mu no mo he. Ayi me ko do mahin kro abi oho. Ne baba oho. Ana misa ko asim ho kasasa so. Ne bra onunya oho. Kumase ha woni busia ne bia wo ha. Ayi baby odi no wan go menhia ho. Wo se ne bra ne mama nua bi ne ba onu ho no odi no wan go ento. We so ko to no be madam. Bema hona we bache David mini be ma mi so da ne nche na mi wusia ba bi poka chese ni nua kuma ademe na ne wo ye no enye ni bibia no won de nyam se we dagati ni a enu ano sa no to o nyam se we dagati ni a na wa to o ba hona wa ba behwe ne bra ka che ni se enfa na won mu no me ba no ni be ma ne bobra no nti de be ba kan ya no kore se wo no de adwuma agame me ba Indonesia. Efo be wine ni be ma na wine be. Ade na David. Me timi afi bia madam, na yi adwuma hunu. Me na no ye buy 7 years ni. Ni tuma say e bi ni me ho. Ye ba ko to kwa me no ma na atwa je tu me Ghana card ni na ahyem. Me to say me ni Ghana card. Ahyem me Ghana card. Say efo na she Ghana card. Ah ne, mutima mu ko fie ho sese ya. Me no ma ko bia. Wa she ne ne madam. Wa she ne ne madam. Me to say no. Ko se mu ni akasa ma di card. Oh, card ko ma sa di card na me di ko fa obae. Oh. Usisa udi taxi nebe o ade na mo mi enu no mo yesa mo ya mpanifo mi enu o ana mo ka no so ya brante na ka no pre ekunu so sen ka mutumi ni pa ko odi tax mi ni ho ayi bi abo mi ase o se wo ho me ko yarisa mi ba o se bo ni se me ko wu obreku wa ko taxi asisa no ma nya yo no ni ba manhia ne bra yi ho se se an dusu ni no ha o ba wa re no e ti se mi sha no di chem se kwa se kwa chiri ekwefi omuti me buru o mo tete o ma de be chiro stories and but wait omuti mi nya da I know wow no what o don o se ni se wo ko oba no e di enti na ma wo no mo nsa no ensa no se bi da na pa cho ni enti ame no mo no fan se o fe pa o ba ren se twa photo mi ku ye e na me matre me wo muso wu ye e na sentini bi so fa me de me ba Ghana he se menyem me be wo e manya etimete ho a ono eto da o tin di matem e na bayifo uno waku ukunu akun mba o so le wo se wo for enyem pa bo na yekoya o mu ka to se o ma se be yeda papa ni e wa so fo bene o fa ne number 1 hey mo kompa bo oh madam nana ko mani fa so fo ne number no me ba mo kompa bo wo he ane e ka se wo ba ye ba fo aseketia okay ayi bonko su kan so wo pe papa na wo se sia ana obi sa wo se papa no obo wo se wo mana wo on se o ko Cote d'Ivoire no 15 years o so ko fa be ma bi o no mu ye double money e no mu bo be ma na dua o di o man dase ni pa no bu di o man dase ana papa ne se o man wi no o man si obeyi da ana wo se o efo mu na to ne bi o ka jo se bi enyefu Cote d'Ivoire mu asem na o ka no bisa o she na wote na mi hobi la wonu na tie mi hobi aso obi sa asebo no o se be me say ni nyina wote e na sila wonu na tie okay aja
me say mame and Sunday too much woni ne betina biem ache David na mpamacho se ba akumbi wo ho ndura me frɛ no busa no o say onji busia bia va say de ya le no bae no o mame koji de gatifo yeti ku bi 20 million enye ho ne e ho oh da bi se me ka o se wo ne me ka me so skana ya me dia bi ko twa me ti I want 20 million and I'm a kwaji o koji de bre no ana ah ne bosia busumi ka se ni ko to na mama kasa me wi a ye toro na usu ayi ma no na sa sika no o ma me 11 million busumi bia ne aka no ne ye de to so no fa kwatua na no masafa 2 million mo 2 million and one of the ko win say me it is say aka 14 million say offer mam 14 million na se sa scan ye di brenya wi brenya na chi bosi na 2 million ma o mo say there 2 million na wo dia mimi sika na o je ye na me na sankwani na sankura po ni se na saska na ka o mu bono anya ho okay anya ho sam na da bi se me ma o one ye because of yade fine anya ho saka wo ya me yiri metumi aso yade anya fi won de anya fi 10 million metua won ba ma ka cho se mentua na nna sika ni ho me ba se ye no bosia bonim aja oba wa ne bi ma na wa ne bi oh so what dia me so dia me ni problem anya on dia no ka me so be ware ne bi ma na wa ne bi who person on the side there ne ya cannot say oh me the me wa de no 03220 83581 mami o hwe nanim odo ye wa na me don no just was on wale bi no na no from the kind he jesu kasi odo ye we wonu ne hia me wo sire na na ma pa efa na me wa no mo jesu odo ye we wo betu ya jesu ane je ba che me se bi chichi papa ana so odo ye we de wo betu ya jesu na tuya wo kan wa santiri ba ko ni bitima efo nana me say menwuma me tu me no na eto ba chew ko be dia duru no mama mani mama charge ma hiti ma shiti abroso mi ama ngusa wa hiti Ebio odo ye wa na me donu ni wa ne be wo ha na nyesa ayasa yanko ya bunni time na wa fa kasama ayina bo no le ere odo ye wa na me donu ne fa jis odo ye we da bi ono o de nyom nam ade odo ye wa na me donu odo yewe na mnini bewu odo yewe me de makuma sheni mo odo yewe 0322 komfamse mbwanza we your friend is okabia obaya tana de awade we ye be kambo ona se mo de mami ko abonten na me nyade mame wo kunu se onu de obewa wo se ne se so dia ne ayi se mi a o de o bi mami we na ana unim ko se ba hanum se o mani di nachi ukunu uja na mo bi afan efo ye ni fano na me ko we de me na gripo ma fa be ma bi mete ho de na be ha na se se la wo so kwa a wo ko wanya fie se acho efe me ko 48 48 na wa fa wa ye 48 a wo do e de ne kura nyama Maremba wa ha na mimisa sede wapo mu esitie adumbi ana abo adom so ama enei ye intachema da ya bodwimu a ye kasa na sanso na mnim se twedi ampon wa hu wonso wo mobo ene ya no a ye no ne u freeze okay ye freeze edebia biem eje ne nko a erunti ye freeze wa ha na so freeze e wa bonten ho na ohudonti na yaba no so na yaba ye besomo my Ghana somo ne ama de wo pe enyina ayensha 104.5 jumedie no as usual ya tudin Kejetia Dubai yada mu den shrabani wisdom adawromenti ena wonum ede yatum ama chese wote yenka no na
Udu Facebook I dem live on so Facebook me pacho bomade atutu me kanabra na ye ni dwumadie ni emmom YouTube ye Nhyira TV Adom TV de onin say ye won ye mapanko a zoye na yezer maun TikTok nso ye dem Nhyira 104.5 sanso na opeso follow me ankasa so on TikTok obo official Ohemaa B na chese tutumeka ni nyina dededem wo TikTok bra na ye nche dwumadie no enko eye na ni midin mabache no midin de Ohemaa B awie Mr. Owusu ono John Owusu ono finance manager ewo kejetia edwane mu ai waseme mfankra we say ema mu nyina ema ne mema mu dwane mu ya mu bom modene ebeja no ebra ne papa eye na nakwaku wusu ono ena akane no ye ejeso asaman akrofon so sanahene enrada eniedi na wotwe da no nti eye Mr. John Owusu ono eno ye finance manager wo kejetia edwane mu wose woda mo nyina masepa de mo ye no nani so papa ewie ma ye nchiachi a wosronko ekwan so abadwafo nyina ya krado wono matena se yaba se ye bedo sansem no apa no pomasibre na ene no me wo bibi kakra bi amede ma wo se de da me ye no ewie wawie aduane ehye mensem kakra bede ma wo nyina ne se never expose your secrets to your closest pal. He or she might use it against you in the near future. Obini obi father for kakra bi wadi e wupen obeka mi so no pa mi se me abaya na bohye ama ye nya seketwa ma yi me yem manyine se mi se doctor kra yi ma wode wo beka kire na damfo no fi se nei ana wono mu siri bom me mabokro no wadwum ni awaye bia mos wa hwie ni nyina agu ho onwene se odo ene otan tam na yahomate bi na dam enche na nipa wo ye odofo pa no ada na otamfo ada na onwen wa no kakra na wonsam ye wonsam oboni awade ye oboni awadide waye de waye na onkura sinse ubie wanu a na efrato ubie wanu a na efrato echina bi sansamba sansam no waka kire no no enu anu ode be nyina so de de akotia o enu nti woni obi san ahwe wanu yie ubetimi ye de agradom ho wa bra wonka wahinta sempi kurabi echina anada bi asemunti the French scholar Messiah natana say what you say about the French wo bubu mesna sa na wa fa the finest French no the amount hwe ewiase ho enipa bi won ma ombe house but enfi what I say who ye Bien. Okay. Okay, never expose your secrets to your closest pal. He or she might use it against you in the near future. God bless you. Yanko. C'est pas bon. Pour toi. On verrait. Le CFA. Le CFA. CFA ya kanfodin. C'est pas bon. Pour toi, on verrait le CFA. Ou bien les garçons. Les pétroliers. Un soir de béton en poids d'âge. Pétroliers. Les pétroliers. Les pétroliers. Les pétroliers. Yeah. C'est pas bon pour toi. Les garçons, les pétroliers. Les garçons, les pétroliers. On dit betwa mpoa na imo bi benwa susuka wonsem o na wasema o kan ebi asi obi asetenam okay obi asi mobi ene obi sese omuntam ango Friday na me kanya msem ha na me kasa fa se wewa no okay papa bi frey osemi yesofo na me ba ma wo no oni ne kunu problem ni nyina na se ne ba na kofa adamfo okay ana adamfo no ne na fa no o hwie nsem gu na damfo nanim ana na damfo no na konya ma ne o mo damfo fai 6 months oba bia na damfo ma ho 5 years ono ne ntem akwasai na damfo na kwaka nsem ni nyina kire ni kunu ayeka ensem me if as here be an as will if at
Dia wo kan na emum kasa be. Emum kasa be. Dia kan na ma chiro mu no. Asa ya very careful. Yawo di fabro di bro. Okay, Yankoi. I mean, ya schedule dance nti Mr. Odaochi, we have a lot to give you. Man come on, e wo fia e twese. Ye tesem ne asane mu ne edi. Satiana. Ana wase asem bi tete no. Enti wo de asem no dwane aba beto yen. Na mebese onu ankasa ebo ne nkomo maka cho so bra ye de wawa botena se boko na yemfa wo enante. Satiana. Why won't Satiana no? Yo. I won't am then a do buy. Yeah, them buy and say. Me ban. Many Yakuman bow with stream. I mean, men look. Why we yamba? Menia Katua. Okay. On my opinion with stream. Yeah, my own suka campacho. And I some measure any bristle, sir. I never someday. And yeah, he tibinianco. And the home wife here. Men are very aqua coffee, aqua geocolana. I na Benewaa. I children know say running yes, sir. No, say, when you and I don't say I am back. On a me couldn't penny him back. Here, I've been in the agency. Maybe to woo. What's it say? Me say, I could I was him, no mamma and papa, with the stream. When I'm free, I'll quit stream and naba. Benewaa. Driver. At the milk penny. One in a sit dime back. Just a dime back, one in a dassory and our done them. To fear back. Manipulate to fear back. Okay. No one will say, well, I am. I'm a person now, so make Mukunu penny in a back. And then on anything. And why I made a colada ma, Mukunu penny. Say, own farm, own funnel and channel. So we are on funny mammy. I mean, for the come out, papa. So open a year, no other chap was stream. Na mamma mono, what me as I who kunu penny eba any woo near Kitwaba Ada Anyim and I will catch her and say, so what pan will cost them quite a mamma, a slim mamma, much me warren as our own. I said, yeah, with my one. Obey me, our no, with my one. Where are you for? Yeah, I got it. Dagati on you to us way. And the bit no man. Oh, yeah. Now me chance say, me couldn't penny no where the Corana Brem say, me banning me fan and question. My child and fan man. Many Baba saw I know I said I'm being. Ah, mammy. And no, And I do a dough. When you baba also he wo de ne kokko ma ade na onye me no ama na ntena wo nchen na wan hwe no wan kosi so ba wawi na ade ne ma de oso de onyem no na ade ne ma nso nkohwe no so ne so okofa ne bi aka ho okofa de aka ho de o fire o de fire nyin na obi nyima se oba nyima se wotuma de ama de wonye se no na wa hwe se wo wi ya Sambia oha, se we ware no mbeka. Na wa ware no. Se won ware no so a. Obeje oba ana. Se sa de o ana. De ha de yenye no se. Sa. So before oba no ne nyinyin se ya. Fre na afra be ma no ma ne babaji nyinse no. Na wo pa. Se wo pe na de ba ma na fine. Na so dudu na no wotena ma me ko nche na be ma na hye no. Oba ko ma hwe na ko isi obawu. Owo no be ne ho ade na obetwa ni ti ade no aye ne ho ade de ne ko. Sana de say yet mean say sana and the binu ho a mo impene sana mo beji akọ fi ahye enti owo ye no nyina no wo be ma Ebenezer ne ho o ne ho okay eto aso e na ye den o ne ho ente oni be ba ko na wo ye no wasana wo bi na ye mienu na me say say za de meja sa abeye ayi ama me na mo kan kire ne kunu papa ne say fa akura na mami na me fa nko fie ma ne papa Oba na wa ko fie ade na aba Sada na me kan ye na mo afa ne bapanyini no ona wo fese no adwane abatechime na me se na se wanfa kola na nka ho a me de no nko anko a ne baba be bisuma se
mo se me ba na wo mienu na ba ko ne wan me ka ne sen ente me mpe ba ko no me nja enko nna be di akiri ba atetem abefa akola no ko ade be china be ko sire na ne kunu ma me kan se on de machi nko se wodi na chi ko a na wan bonati sa de na ye ba ye munu tem enya nde san aye ba ye munu tem enna ma me ne se sa penasi mutini to ba yere no esu oto a obe to ba yere ko boniti atofu aman ana ko ma twan sa de no kora na yetendi me choma na modidi ma chen se me kire me hosudo me se me de kwala na ko fie me kire me hododo me choma na modidi sa bra nyina na ote he na ote ni kunu fie ni kunu ben miensan fie miensan ne ba ne abeneza ote ni fie on to me fie bi sa de na me de ma mo no ma fa na ma bi on te me chen bi so ne ade no de wanya akotra ho a da bia one ne da sore ne de on be da sa de na bro asa mo de mbre me se obare ni je ne ko ye be ba fie ne papa ho ade na ba nti se no na ja so one na wo mienu na Ebeneza na fa panyini ne de na dwane ana asesen one mbere sa wo mienu na kire no wo sanye se ye na mo se nya Ebeneza aye Ebeneza ne ne panyini oh mame di asem ni asana na meka ne sana na na ete se de atie na asesa na meka na minim pa na kire se asem na menti ase Yes, sana. Asem ti ase sa ho. Sana sametie. To aso. Abeneza. Ne maame panyini ba. Na Abeneza maame so afren se won be boa na adum. O fie. Abeneza me asa fie no ho. Abeneza hona obae. Obesua obe boa na adum no. Mensa ne ye wuwu kunu. Me kunu panyini. Ukunu panyini se ukunu awa no no nua panyini no no. Ana abusuya misere mente ese ni sasa na bia na wote ase dia fine but ye hwe ade. Ana mensa ne ba ne Ebeneza. Inti mfanse Ebeneza ya wo ba. Aye ya me ba. Ana wesu ya wo ba. Nti ane afo mienu no madi mo jafra wu mienu. Me boa. Omadi ka wo ba ko. Oma wo ba ko sa wu ba ko. Me boa nya mienu. Ana oni Ebeneza ba ne ba ko pe. Ba mienu. Ona Ebeneza wo emienu. Nti ane afo no mienu me ba to bo mpesa meti ase na tiefo ti ase. Ana Ebeneza ne wu mienu na Ebeneza fa ba panyini no odi ni dwane ko tachiman. Sa face na mbese me de ni ko fie no. Na wo fa no akona ne ba atetiman. Entem wodi kona ne ba atetiman mbese ma ba bi abi aje kona na akos fie akokura se me de na ne ma me nyina ekosire. Ena ne kunu ma me ne kan kire se on de machi nko. Enso on de machi nko. Na wote won. Akire na wasana nyisim sa nyisie we na mo se Abeneza ne ne panyini. Na nyisim. Abakuma sembe ne area imiti. Na wasanye mbi onyem ye ne Ebeneza no. Ne nua pani Ebeneza no na wo mienu. Ne nua pani na asanye mu. Ai. How? Dagati for her mimi sasa esaneti. Enti bibo. Efi wona wo no a. Okunu panyini no o mampene ama wamfa na anko ne Ebeneza nua panyini. Ana ne aketewa ne ne panyini ne nua panyini nso be fa no eno no nso ne nawo ti za akora na si ne na so no se se nkra na eza mienza wo ye mienza mame ansa kora na meba oso meba mame enko madam kasa kakra what to say me de me ho ye pa wo mo na muza wo nye fa ba ne masati ya no nkita no na mitimi ne wonkasa yi de na yawo aba ne sai na woni ebe na wonim se Ebeneza oye wo maami ne kunuba na wonim no obi an ne de awo si dim ne se keke bo so me se ne de wo esi ne kaka ne ewu to aso na me wo medan ko ono so wo ne dan ko na medan so light no wo o dem light ni ho na aya na Ebeneza ogura ho na light ni ho wo ye de ewura ho light ni den ni mo ye de da ho aya wo wura medan me se wa mu light ni ho wo ye de ntena ho
I'm light so. Into where then out not there in the middle. Let in one of them dies soon, sir. Chess a winnie torch. Huh? You, to us way. Nam de no be say bisa was him. Let in one of them dead soon, sir. Never, I know Rao. Then be no Raho bad day. No, Bumbo. A bad day. What did they say? Of course, I read there was not requirement, and then I made do Juma. Well, rather any more bad day, Mamma. No, well, Ramu. there be no Rao. I'm say what hey, no, be upon Raha. Maybe some say, oh, by your day. It will Raho by your day. We are be some Mamma, young come on, Pajo, maybe. Mukuno. Ebeneza yokunu. Ona me no ono wumbi. Hey, no nya ne wumi enu asem na making. Uma me si wo ne wo na na tie. Ansa na wo ne Ebeneza ekonyem. Dabi Ebeneza on me no ono na wumbi no first. Hey, be chire ne chance ye ho de dikai. Wa ya ohu ade ama abusua. Enti na wo ne wo ma me tie no na Ebeneza yokunu. Adentia e ba ne say. Obi enu obeka bia ma no ha dada. O mi nka bi ma no. Nka bi ma no, nti mu ne ma ni mi nkomo. Ono ma mi na net na mote wo hin. Oh, Agina ne we mama. Agina kankle. Eno we hin fam cho. Otra Techima. Oh, okay. E ko yeji hom. Okay. Nti wo ma me be fa wo free srem no de wo ba agina me boa. E fasem na okay. Uja Techima ko yeji. Na we. Techima yeji ne ye ko ye dai. Senepa Yeji dia. No, fruit wa tie. I want to alert you because social media phobia what Techima ye da ko yeji. Techima na wo ko kintampo. Yeji e mampon kwa so. Tina me. Fiao. Bien. Yankwe. Me say o ma me be fa na nso asem we ma ofri Techima nko yeji sese. O ma me be fa wo no a wode wo efri sremu baaye no. Na wo no ma me na tie na wo ne Ebeneza na na tie. Na me na te na me nyeme. Ye de na anyem ye ho na asem no wo. Na me na Ebeneza na nyeme. Ye de na ne Ebeneza anyem ye o ma me do free srem baaye wo de wo bre Ebeneza se ware no. Ana wo de wo betena ne nchen. O de me betena ne nchen na me nyeme. Nti ye de na onyem ye no. Eye de ndi asem na Ebeneza ka kire wo a e ma wonye mu ba na odikan no. Na so pe. Osiopew. Na onim se wo ma me ekunu eba no no. Yeah? Na unim ana na unim. Yan kwantam na me bre na ye adwuma, mame. Na unim ana na unim. Na ebusen ya ye nsa o. Minka obusu ma se me say my question is na unim se wo papa o ma me kunu ne ba ne Ebeneza ai da bi na unim. Na unim sa tina nim se Ebeneza ye hwan. Nim sa ye mama me kunu panyin ba. Okay, inti wona na wo ba ko na onyin se wie abehu se eye ma me kunu panyin ba no no eye abusua mu fine musumutimi ye ne sa ade na auto course wa san ne wo second one. Dagati ni bia na yesa mama sa na tie obia na yesa Tani ka wade de betuna wade. But say onye nru aware empempensuo ya wo se wo befa na betena wo nchen de di nkan bae se wo ka se wo hwe kwai se wo mede bebrew ana meboa tikane ni se wo san wo de otoso mienu nko be ye no wade anka de ko sire ma no akoya ma me no awa no nyesa eke nti wo de Ebeneza de nkwa de o mame montumu Ebeneza ni apanyin no so Na me dem so light no. won so light ni ho Wono ba bia light ni won ti o ma mo te de Na me na me kan. Enti nya Ebeneza de no na light ni ho we de na light ni ho Ebeneza ni apanyin no Na me dem na me wo fie ba ko. Na light ni ho ba bia me da light ni ho.
na tembe owura ho mfisa Ebeneza tembe owura na menye se na Ebeneza se nya onu me ba o owura ho na office Ebeneza se Ebeneza ya owura medam eti wunim the difference between Ebeneza wo de wa hu hwe ne be makwan so wunim ne kase ne ketu owura omu hu se kai we nya Ebeneza de ako wunim wait Nhyira FM. Dear Intina, woni Ebeneza nuano nso so die. Me per reasonable, me person ka bibie mu odubi amete ase. Fisa say woni light na Ebeneza wante Ebeneza wakasa wonte. Oni apa yin ne kasa wonte. Bema bia wo ba bi ope, obema bi po ope nufo, obu on mo ope mfam. Enti difference bia amam. Ama. What happened there? Anyway, can be. Enti first day na nipa no ne wo yes an Ebeneza bra no ne wo yes an. So ba dem na kane ni ho. E no no die. Ono wo da no kan sen. Wan so touch so an say Ebeneza wonu abai. Miss minute like. Okay. Enti wo da hwa no ba no be die. Wan ka hwe wan ka sakra. Pacho say. Wa Also wan kasa. Ame. We just want to condemn this act. Until major Josan. Bizobia, then say doom light to the anya. Nanka bema bia so na bema to no ko ho. We wura ma sudu no wadi bi no ko. Because can you know? Nhyira FM. Enti kira men sem property o kan ye. Owura ho na abobrebe mi pese bi di esi. Cheche mi muna menti ase na men ko ma me. Ako kasa me hu ade ehia mo asanka mo mana cheche me mu de esi na fe ye hu de ye owura wankasa oba ya no se ode sabo na na so ba wankasa No, so we Ebeneza. o se no se No, so we Ebeneza. Sa owura wa no se Ebeneza maba Mama ho meti ahu David ba mi nyina ne so kakra Kani ani ho nti owura dem a no se ako Ebeneza maba da ho maba Nhyira FM. Adende ko ni so owura dem wo no na light ni ho to owura dem wa na we no kan se Ebeneza wa ano wankasa on so yes ana ye hello say ako kasa me ho then see yes our first day no abema no no yes ana now feel say Ebeneza then see Nhyira FM. Our problem bi ana mama our problem bi our dream how ana So yeah neje hinya papa nti nipa na denya papa say ka wojunya papa umekasa na watu na wotu za nti minkasa kasa me ho sister me say chuni de mekura me ntibi but say okay ono ni twi ni kwa muti chen wo de no eti ma me say dan edi kan na be ma ni wura wo na ofi say Ebeneza no die no ka kire wo okwa sorry ufenya me ufenya me ana okwa sorry okwa dia sorry Pentecost okwa e di be say ni okwa ya chakaka enyumba na wonim to Pentecost mu because if you kasa na ho ya odin any nkomo foforo maybe adwene ne de bia it can refresh you then na wonim Pentecost mu am I a small Concron. What's up with the boss? What's up with Concron? Concron. Yeah? Concron. What's the matter there? No. Agasa. Concron. Aye, ready. Am I a small? Abigail.
ha mami quotation back because Pentecost day me papa elder meku ntimi mpese obeku Pentecost anima na na obi ba ye no so okoro Roma wa anya problem bia wokọ afa ne ho adi ba akwa no so okọ asori ben dia na no ya ne ho beka mu so presby yensem bebre pacho Pentecost day yasu no oja ne besi ye mami quotation back Nhyira FM. Nitiu Enyumwa wantu quotation ya wenyi Ebenezer chapter 5 verses number 3 ba unam na maba unim za quotation no enfino mami quotation bako Nhyira FM. Mr. Amunye din na mintie no no mo nkasa kese yes quotation oh yeah for Genesis Exodus and Leviticus oba be na ni din o Bible mu ah what's your cause ha evangelist na him ade aye de enti na ma obi tumi 55 Ebenezer din fa ho ko there be nani da ho ah nani da ho bueno mitumi se boy no se ne pe na yes say me hu conversation e course e bi oba aye no mama oba dada me se bi o ye Ebenezer enu ti na ma me ja me hu ma no ba don ka hwe na se wonim ne awo ye wo ma me ya be na me kan nti chira me mu waka den so oba na o se unidi na o se o ye Ebenezer na san menye fa menye bi na Ebenezer senye onu na minim se sa o kan sanya onu na se nya onu ebe azekin nipa kono no da mpedo do say bede ne enwa akoda ekura ne papa because Ebenezer be fa bi Isaac so be fa bi Isaac be o say me Ebenezer na ba so say we na me na ma no enti which is which sa be ma no aka no da mpedo do say ansa wonyi makoda we no dem ya ura ho na me say Ebenezer enti ura ni nyina so ura ho wa bre so wa Mary ada anajo nko a nti ora ho a na waba se Ebenezer na won ne nada untu kai mpedo do ne nada ne Ebenezer na mu nso sata mu ama unchen da Ebenezer nti ono ba na Isaac aba me dem oba me se we na Ebenezer se nya onu me timi hu se Ebenezer na Isaac na Ebenezer se nya onu na Ebenezer se hwan ya o se nya onu no se nya onu ya Isaac anti we predict and we ni bi na yo that's so se nya o de ya Isaac that's so said edem no da ho aba ma wura ho o ba so mo ni oba bi o mo ni din o wura ho ano no na dika Ebenezer o se enti onyim ye na Ebenezer se da bi nyame na Ebenezer no o ye de no hunu se enya ono Nhyira FM. mi cheso no ne ka so nyo ono a na ye na Ebenezer hu se be ma foforo nso faw ana mama Ebenezer no mo bisa no ne team pop ben pa anti no se nyo no ne na enyima koda we Ebenezer ne se ayi Saturn na mbe yo kosire ai bai okay na Ebenezer kire se o kosire no bai ono no dada na nyi se ena we ni kire se ayi Saturn no o kosire no bai nti wo mu se absent ya wuram nti ono hu sa Isaac awura ho Isaac awura dida no nti wo be pie ya na wa so light na wo sa ya Isaac nti sa na ye fede nti wonti menka nti wanka nti wa temne nyina temne o frisire mba ye nyina wona Ebenezer ndai ya Isaac nti Isaac no say ye de di kan no owura mu e no pie nti wo so light no hu na tiko ana so hu na nim say yo no because the asam no samama ade apa de ye nyina ne ye bebre agu fi say yanka hu say akoda abem akoda no wo ba mu na se ehunu ne papa nti sa akoda nti mi nka no kre ne ye ade se wana mbere no no se kola ne de Isaac ba
Isaac na je atum panyin waje atum sai ya da ba wannan yin sin waje atum Silas when na munya na mama Isaac na Ebenezer na hwan ya na menim se na de we no eye adwuma mponi a enti no mama wo se owura dem ho no a oka se Ebenezer no de wa hunu meboa enti Isaac ne wo da mpre dodo sei debia no oba na debia no oba send afia no Ebenezer mama onna se on be bo na ejuma on de bo na ejuma oya onko no let me face Ebenezer Mitie Mama, didn't you know buy because there may be some be an idea no work. Ana meti makabi kagara. It can be send it can be. Okay. Mo fa se seria asamesi ye no. Akiri de na wonyi se no. Menka omo pam no abre mi system se. Wonye de. Wonje no hwe ni se ne. Mane wo. No so wonti ase. O se sate na won wo ye korampa wo dikan wo fese tu no. Me se me fa mama mfa nkofi nkoma wo papa. Ma fa na ma yere ma ko fa mo yere. Ma fa na mama. Na fe na wasa tena wo fie anyese a wo de brami. Nso me ntese ndie fa no ko. No ko he no. O wia na se on so tia se on fa ne nko. Sister no sate no brand de wo anyim we ni sisi ya no. Sate me so no firi ho. Wo firi ho bia ni ba bia wo. Auntie, no muhunu asem na chi no na be ma Isaac kro na dwane. John wa firi ho kro na woni ho. Ne ayi nukunu papa ne kire se chebon. O se mi sister en fa no ayi ne ba no hwehwe saa de e wu sie na fa nkoma no. Ne mi sister so anti ase. Na ho wajiko komatifo ho. Komatifo se de o kana nya ne kwa so aye se o he kora no mana wo ana se won tibi fe no mana wo kora dipa no wono fa ne ba wono de ne ba e na o sa be di bo no ho no wono se o di kora no hwehwe no wadi ama no ono so won penance na mo yere komatifo kansa no wanjentum na mo sa ba fie o sa jiko hin fie kora the same thing o mo kan o se won ti ase won hwe no misita ne na enje no hwe no misita so ampeni nte o pamin ayi ba yayi efiri ni fie kora ma ne ko da atiem asa ne misita ko hunu akofan bae sa tem no so awo mo hono ko po misita no pe na afre no kora o ma dada akora no kora no ma me ne kan ko no ma me ho wo fre no kora won ko no ho enti sa na dwene ya adwuma nya sa na dwene ya adwuma na me boa oyo okay enka na ju ye okay dia adenti na wo ba ware se wo ba ware na ware kora adenti na wo ma me ade wo bae wontimi nko no ana se wona no wontimi kasa wo fre kora se wo kasa ho wonko adenti na na wo ma me fre wa na wonko nante aba sa oh ye bisa wasa he ofisi eti ha ye ni hwe ya na ana wo fa no ma me o mu ni dwuma bi adi nti no ma wa asam no da osuo no ye bisa wasam a won kasa ewraba wonim kasa ye bisa wasam e ya no ni enko ani me eno jollof kaka mi di o mama kasa sama ni nyina atwem me se die nti na na ma me frɛ wa na wo mfa nye bibia na ka wa koma so frɛ wa memfa ai akosu aja se mo da na se o zero no kasa na ma me hono na ma me be din bona na sisi se mo pe na yuna se na yuna so nti se na de nti na mo bai se de nti ya ba ne se o no kora no mo pa no firifie ni ne ma so mo asesa ko ku kwanta na so ama ne ma o he ni nyina se ne ntuma ne bibia mo fa no ba je no ko ku kwanta na so no so ase sister so ke se anan so no wa poka etese no no etese ko hian kora ne ma Ebenezer no so apam no Ebenezer no so apam no Ebenezer anka wo ke ba do Ebenezer ache won bi bela se o no papa o ma pam no mo na apam no na wo friends wo kunu panyine no wo we honest ono na me kan ono na bra na kan se ono na pound ono na pam akola na firi no fie tese da na mpese e bo na pese e bo an se
no no man na wato atwon ana kola me no ma sesa ana me ka me bon oh ya me hwe no nti yin se we na hwe me hwe ni nyina stylish hwe friends eh me ma no papa no na ye hwe se ye misa no de asi ankasa because me ankasa no my confused ogusu ebusu ahoma no ho ye ntwa sim na sisi a ye beba no na wetimi aye maka cho se enei no so obema wo dem watia emu a won mo wia e wo fom kafra enta frenom ne ade no won ma no edroba kope enekum wonum enie last show Bonagro Limited and what the aba say no obi a wa ofufro ye bad time kra ofufra wotimi di bi egugugu dem enie wonya 1 liter bottle of water na we ye powder fagum woso no a efra wi a na wa miemi ameba ade ba ko ne se tefre sonkonsu atia ene eye emwa sakasaka emwa na omo ne nam kitchen cupboard mo di aduane siwa na obekọ ade ayi ase kom de na waduane esiwo beba na tefre tare ho udi mu na enye da bi uhwe so enye o ma ko ma so da bi opem na ade okay enti fala so ebi gu nsuom na miemi egu dem ho kwantana so ne enchenche mpanim sonkonsuo ye form ayi wedding star and sonkonsu okay omo wi form eni omba mo atu form nyina nkonya afu nyina yo enti fagugum na ko nyina kunkum won Mr. Baby Anambia no wo benya la show ne bi ato for Bonagro Limited was 0245 pacho facha me 0246 519012 na enso eje wo de hello kuno pa you want to say yes huh good morning I didn't mean to be more than Mensa. Hello? Hello? I don't answer now to say. Yamiadumo, now here. Yamoya pa. What are ma? A year, a year, one casa wunia, ne yere. What do you know they say? Tiana, aha. Satiana, and I want them to come over boy, say. Oh, mamma, you Ebenezer, Isaac. Ebenezer, and I will be a new. Isaac so ane na wo ba ko se mo pam akoda no afriti ade na ekobasa what can say pam na enyi lokore aye abineza ya meba na Isaac de enyi meba aye meyere ne sese panyi ba Isaac no na Isaac no so aga oban ma mikuma ne ma mikuma de menim ayi menim se oban ma mikuma wo se woni ba ya no ni kuma yire wo bibisa aye ni wa na kina o maka se ayi ba ya nan wa na be so wa kontum na efe na kan chen se na ba ni se ayo na be da fi ho ba o ba na wo se ba yi wo ko sin ba na me no won hia da na ye de na wonye me no wa kansa ho na me yire ko sande ko to me ni kuma yire se tie nan no busa na wose ona aziki na nyeme yes so wo say ba ne ba de nyim sanu a wonu obi nyim sanu a enya de ultimate na fi ho asan su amaye say no anu adwene man na yesa ndi biem na misumanya yi wesim na meko na fa me bra kan chan say mbra de ba ne ye ni ye no ono ultimate na fi ensan no adwene man ni ndi on pe ba bi tina onye ba bi tina ja owuwi a na san kan bi o ho a ne kai ka na ka afa wa na misum kan sa na me ko sim ya na ba am stila setene na san de ba no ba fi ho se o matana wa na me ba panyine na yi mbaba ya ba se na se de mo se akiri na se ya wa san de ba ya no de bia wo san de no ba fi se o matani na wo se se ya ni wo pe so ku mi ni aba ni mi ni aba ma na Samene mo slim na mi ni hobi na mi ni habi. Wa na mo ya se on sa ne niama on gine niama no nko ba bia okofa anyese no. Wa na wen se de on onko. Ne se tina so aya na ofa niama no abadam ho ne memba no so fa niama na ya se adan o se do mo kan ta adan to kwa. Na o ma aya den. Mo se mo di asam ko committee for wa gina. Wa na ekwa gina no mo se mo di asam no ansan twan mi a me woslim no. Me se me bra panyin mi ne say ye nyina ya papa no na ese ai
me dey asem na ja wo dam ko e na se wo san se wo dey asem no twen me na wo dey twen me ba me kan dey asem na se ya ma chi na kwa wi a se ga mo ja na me mbra asa ya kan asem na bi na bibi wo ha me ka se me dey kwa na me hu na se mo dey akwa wi na mo san se mo san dey twen me ba ye den na me kan sa chi o no mo ya se nti me ko wi Isaac no en fa ba ya no man na me se mi ntimi ya sa de no se Isaac no nya me na wo no baya so nya me bara no wo bande kwa na wutimi kwa ba ma no Ejampa cha mami misa bibi se ebra mo kaso ofa nyinse ne nko ba bia wode kuro no na Ebeneza mane me no wai na o me de wa o mo wa me sisa ho o mo wa sisa o mpa cha o Ebeneza sisa o nya me sisa ho o mo Ebeneza de nkoda na komo no ni nua ba ne niamba na bafa o mukoye ana sa amra ba no fa ye funisa no na ne niamba na fa kwa no koye na ba che Ebeneza wakoye obayi hu amamre e wosire mu ana na da bi ne ko ye mamre de kora na se ka ye nkom ne ba won ye hu mamre o da afina o ma ye na ka pese be di akira ye be ye ne ba wakoye hu totoye na sa ade no de atiene se wo fie opote ana asem yi kokosie na woni Isaac akasa manager atum sa akwada ye ne ba Isaac de o mo fene phone na je ke se ai no kore na phone so na aba na ko anye se nde o ka se enya wono ne a na obwa Isaac ni mo aje tu ma fene phone so nya me na on na je se na ka sa ai mo fene phone so me na aje tu se no kore nye se nde o ka se wodi ne ho aka no ya ka se wanyima won tin kan se enya wono Isaac no way Isaac de me ka se free sa asam no si ye ni nyina me ka se ni hu Isaac ya me boa ni papa mu na wa ha akura afia ye ni papa ye na ni papa na ni papa mu na wa ha na me ka se ni kan se Isaac se ni mba bia wa me boa okay eja de me nim wo dagati mpanyimfo a mu wo ye kura mu ha ne se mo man wonum boade pa wonum fere ya de matete wonum yi mesraw ebe yi a enka Ebeneza ani Isaac nyina ye hia wonum wa ha ense nka e ba kumienu bi na fe ye nyanhya wonza na kosi nkonwa ofie maye me pa je ba bia wo kan abinda no kwa ya aya me mba no kwa no oni ha watu kwa me ni ba bia wo me fe le kwa ya nko na ye se Isaac so ya obi ba no mi kuma na manwa no no ka se me ko bi Isaac mana hina me ko nya na me company bi ama no sa na mo ka se me bi Isaac me fa ba ya no ma no na me se ni timi ya sa de no mba che madam o se o kan se me ko bi Isaac ma wa me ko fa na me ko bi Isaac no ma mpa che o bibi ni ne ka ne nka se o bibi bisa o panyini wo se asami ne me tuma de na o pese obisa no fa kwa na ma no mo se Ebeneza yi Isaac enya ne ba o se Isaac se enya ne ba o se enya ne ba anya ne ba na o se enya ne ba enti wo pa ni kura ofia odi buane a wana se odi buane na odwa na ya wana se wo chi no ese wo chi ayi abai fie wora na wa hwe ba ni na yere enti ka kire no yo mianza ti dia wo kan enso aben ai wo si wonim ba bia Ebeneza ni ai Isaac wa oboa ne Ebeneza woni Isaac kasa fum so da bia me se wo fra mo na mo kasa me fra Isaac me Isaac kasa wonim ba bia wo pa sa okay na bu fi se ni ba bia wa wo da pe de na chi no mame o chi no mame na o se ni ba bia wa de o pe bia fa ya me mpa chow mpa chow mam bisa nka me sai ajei ba chow se o fi ho na ai ko se wo a onye se oh bare de me kan se ya bin da yire na ya ni yire ade di yire woni se o tena fi ho achi no won te ba bia mana ntena na wo ko se wo fa ne nyama nko wo ko hefa na wo ko tena asa fi aba wo se me se ade ntina wo pe ba bia fa na mana ati asa no ko fi aba no se wo fa ne nyama nko hefa na wo se wo ko tena no mra asa no kwanza na so oba nyima wo jira we wo wayire na ba no ko fa akobo azia sebe ba sebe kafuro akobo jaman kra no a
wo gyina hɔ sisi agya mpawacho wo na wo ne ka aba na betuma ntim mpawacho Timintena aba no gbede man a ye ye mamre ho ye ni mamre a ye ya asa na ba no be man tena na say wo mpɛ no kora say wo ye mamre no wo pe kai wa dia akoma ba bi o fa no ye na ye mamre na mama ne ye mama ho na me fa no mpawacho anya me ne kuma ye wonna din ba ya no ba yo na me ba no kwenye nse no mpawacho mo kan ji za bineza me mo America say mo dia asam ye busa me ntimi ya no sise nya me na kofa aba ya no abi na kofa no o busa be na de ya no man mpawacho sana mo busa me ya sana mo ye na sa ama me Mr. Mensa aja me pacho o se Ebenezer yere no no meboa ana bi ajiria ayi me bayire nya me na kwenye nse no na mo busa Mensa sa mbe we mu busa mi me kan se me pese mo kan fa me pacho nya botre ma me no nkasa me se o se Ebenezer man me busa na ase no wo to ye me pacho enti na me bisa wa asem nya botre ma me o se Ebenezer yere no no me pacho ani o na udi na mi kwaye no wadi ansa na ba ko fon ne papa ho setina ho ana ofa ba setina de ne nya ba ba o se setina na akoba adwama na Ebenezer ne ne tie no aye ne ho ade no aye ne ho ade ne ko aye ne ho ade de se ga wonu so nko no aye ne ho ade ade ti na so akoba adwama ane ne tie se no se adwama mo ya mu a no akoye ne ho ade a se me pano ko ne papa ho ana me pano ko ne wo pa Ankola na wọ́n ṣe me pano ko ma no ankola na abaya ne ba eba ho bebo adwama owo wo mo no ankola na ye hia ankola no mate ankola na akoma se unua ma no ye chiri kokwa ye di na ba de owo ba ne de o mpie mfirifie ho na ankola na de enka ho oh ya ka se man ka se enka ho ma ka se na nyakopo ya do ma fiada wo de fa nkoda no bra ekwani a ebefa so ebenya Ebenezer papa mfana ama bone de ne beba senso Isaac nso a na so so wadi sa bone we wadwane akoda no na nadwene mu ha senso wasada no no nso so okota da bia kane anim no obeba befa no nso a eye wo de fa nkoda no bra na ho nsenka bia obi ayen kama ne free ho why mate medase wo se medase ha madam aminka wasempa ne tie wote wo nyare wadwene mu da ho pa na se obekoso ayesa wo maami nkofa o metera ne nchen na won ne won tera na wakwa wo mienu wasa ahwe nyankopɔ anim se na kane ani ho ena na obae na mfi se Ebenezer ena mne ne dae dia se na wo kana ha shawu ye wote de meka no enyo bia na ye 1 2 say na me ye o kai ni bia ni we ye no kre wo say ma me na no frɛ edu ba bia de wo say ada wo say hello wo say dey pa chow me say titi a wo ka say me ni create me phone so ni kuebe ha ne jare na ntimbe se me ko ho na take tungu na me fa na wata kime no na me ba wo mama ne de ayu setie na sieni ni hu kwa ya de ba fa so na ade ba ko wo me yiri kuma so entia po ama ne bra no me kan se me fa ayu me ne ba no mresim no mo fa ne kwa ne se fia da no mo ma na mama hu ya wona me kan se de so no ze yare fo pa ndi gize me hu ono hu ayansa ko adu ka dan na kwen wo ma meba kwen nim so a minim kwan ma fa so a na ye dan me dia yare fo na me de obi ma mu de ko na mem na de ba ko na ko na ka me ma no ade na me na no ye dan ade aba pa wan kasa me be se hu wan kasa se woni agya no na de wo ho no me ne waka eye simple me ma ho na me ke se so yare fo pa na so na me wi yare fo so da ho mo wata chi en ka metima me ka se anyimre mo nye ne ka me ko twa na me yade no me ko twa yare se na woni se ya fo na ni producer kasa ya ka che se fia da wo be ba na oh me ka se me ba na se na me ke me se no wa yare fo so mo se ka me fa no mre sirim ni timo wonde na manya ka no chi no ni timi kire si da ba wo de ya fa fia da no tunche da ba na wo be ba o ma ba na wo be ba fa fia da no tunche ma me da ba na wo be ba oh asa me ka won me say me na kwata fo an say me fa o manya ba no ya de e fa me na ko mo fa bibin ya no
Mintu who then me do the ever do na makwaba. The ever do na me nyankoi. Me nyankoi de na ba. All them yeah the person. Ya tini efia de be frare se wo kwa na wa nkwa. Why? The do the number no one de be bi amafra Jo. Number no one dia di be si dia no. Dia me mo contact for ba kan dia amafra mu. No contact for sa akwadwen ho. What's it? I don't. What's it? Hello. Me say, if you don't know, you better throw a share. No, me a day and fear no I pay. See, I bet no can I bet say, come down my question, my friend, my boy, man, say, see no. I do the name in your call as well, number. I say, this is Mr. Bass, so I check on Peconaco. See, I check. So, ya warning. One now better. Yesu abeda o sister bi ho wa yi ho no ananya wa ba e wo kronom ana he na out na ja na me wo ho na no ba okay ba wo na african tambo ba yi ayina case na case ha ade akwade ya yi chese I don't really ana man nyo desa dagate for ya tisa na dagate for mutisa Ebenezer na metin ba wa Ebenezer mi anso ne nada eno so mutisa dagate for mpanyi for hwem nti enyi ntum say amamrem de etimi ye ne sa da bi ya de bone no ma ye no nkoda na de bone nti ense ka na kre ana meboa won say first one na o ka wo wara no de na anya wo kwa na me de make but second one ya wo no ani ni wa sa fa no kranje Koso de no kwa mfi kurumu a dagate mpanimfo ani no na nya dagate na kurumu dagate mpanimfo omo opanifo no ho me se de wo kisi na ba bia mo ko kasa no ni am ko kasa no mo ka omo ka no kora me jira so kora no na wa ye de o ba yire na wa nyi se una ese wo hena wa na se ba ye ntum kura be ma fufuro na enye se na wa ye de wa join no una ese wo fiere no ko eji ko ma no e ga de ye man ko si fiada na ye o de mini mara mini o ma kan me ka nye nye ma ni misi aka na o boy kura nka se nga me de mini mara ma men kwa homa no so na menye enkran vote attack de ma menye wadwe nkyere kakra bi wo nkomu na menhwa de 03220835818283 pacho kumasenka hu yenkwa achiri kakra me di siman so enedi juma na ni diem ya low tv no ye ya watu ahwe juma die no 03220835818283 hello pacho mo sha hu ma no ema me wai na yenkwa na breni afa 03220835818283 yanyo obi ana hello fu din baby afrefi eti me ka sefi efi gaboso yo eti bacho yenti we mama nsemo e die ase akwala no na adwene na me se mu ha akwala na adwene mu ha na mementi we bida nti bida kora nti mesre ana moto bia se mutu ema omuhu ba bia akwala se sia akwala se akwala no ntumi nkoni mfon no so ntumi kokenkum nti de se mu forso ema akwala no kodi no ho no madawro ma forso man kodi no ho aminka mo right you say that say hello Udi baby afrefi Oni kenika wase ansunyo dia. Mo ti say. Pa. Mini aba no. Aso wo na nyima aso gimie kakao na live. O dia yen tu sabi. So. Ye premu kanu ko kire na babu ase dia e ba adia no ko e ba tunche. Aha. Ti onim dia wo ye. Adia na atonu so hu de we o si be kanu. Nti pe phone papa no se oboba. Wo fa nkwa no bla. Aha. Na mutimi ya amamne bi ho no mu ye. San ko fo de awu life no o woli kompo obotumi aja ni kunu dada no okọ wuma be ma fufuro obotumi asaba be ma dada no ho mu line no ntina wo shara onim de wo ye pa na o se yeah that's any wa join share hello
Hello. Udi baby afrefi. From first Cape Coast. Foundation. Na girl no mesawa odebo apa yon boy no mo shisha ho no mo yeyo. Because lukun they don't know in it na. So the oban nchen a onukun fa so na ejagburo. It is different one aba no so also different so na ewom. So want to know no nkasa na menim say na lot of obwa onim ai down ase. So ya da se pass so de yedum kane ahwe dem ye o. Ebi ala nye Beneza na ba na Isaac na ba. Why? O Koreans wa ko so kane ahwe na tiko. Hello. Hello. Benafo di baby afrefi. Pacho frame hawa mekasa kuwa. Hawa pacho yenti o ha. Eyi maame ne ba no. Me fumsoni nyina afri maame no. Fumsoni nyina afri maame no fi se. First one na wanyimo ye no. Wasig dagati ye dagati krona ye nimu no. Sa wo de akora akwatena wo nchen. Na se onu obi kwanyima. Mutie mi pa. Ye tie pa mama ye nya we de awie ye nko. Onu obi kwanyim. Na wo kire o se nipa kro we na mene nyima. Ye wo so wo maame no ye ni se. Ma akwara no nkosirem. Na opapa obeyi empanyifo na mo osirem no. Na wo ato o mon kra se. Akwara no ho adane. Na me pese be makro na wo ye ni sa no. Mo frɛ ni wo sirem ho. Na wo mfa nanim be kire mo. Nti wo kwakire wo de nanim kwakire sa no na se wo wo a ya frɛ o se akwara na wo. Nti wo no be ye ne to ho ade abeye ne ho ade na fa wo ade ko. Tie na wa mani pa na atena wo nchen ya wo first one. Second one abra wo oba wo da ho no be me be fa wa wonim. Ye bi se wa asema wa ye wonim dwobiri. E na mo ye sa na mo se daga difo ni me cho me daga tini pa ba sa akwati ebo we na to one ma wo bie ni na ma mema. Me ngi ni se me na mpo be ye sa nka be se me. Ye bi se wa asem wuti radio TV kese we so ye bi se wuti mi mie wa no ka. E na bia wo nsusu ni se ye hanum se mema no ho. So mo ni se o mo de asem na ba hanum aye be bon oba na no. Enya dia wo be kan no kura wo mu biara da se ya na obeye ama ne ho aye muhi ama asam no mwanti mi antena so ama pam wo mu kunim be ma no nebusu afo onse mu pe papa no kasa na wo kan enya yare ni bi na bia na woni nchen yo ba woni mu ya mu kwento ko bi ko akosi wo ho no be bia omote no gidigidi pa enya agro oba no o maame no wa nhwe ye kura na ye ko tu ne dro ho no ma na watu kura nduru ne biem enti niema ne bi wo ho ma be ba mu nsi nkan so asene se de be ya mu betini akora enya fe na ekwa akotwitwi sa yi ebusia tintin tokwa aba betu nti wo ya wotu woni mu wo kwa man tokwa bia san kwa akosi wo mu kura so hono na wo ko beba o me na foi fada gate ka bibi kire ge yi na ka bibi wo mu kasa nim kire no wo te dagate no minnim dagate ko bebi kura mu firi ya he for kire no bebi mu fi dagate fine ah kasa bia obete Aso amaka kwotoko abidawa anwa jana nene ya abi na ba mai we nim je ka ko face bi abidawa anwa jana nene ya ebe mai we nim bi aka abidawa face anya ka uyola wala ibi face no obala be onane ebe man ka o face bi mi bi sare se be mani e ba be fa no e ya wo mbie na ni hwe be ma nanim e je se ne ba no papa na meba to bo be so de daga ti yiwa no yina no abido no je na ne ibe ma yiwe ni mbie ka ko be hello nti wo ka de enti wo se be ma no e be fa wo no wa hwe nanim fadagati de brefo na mi bisa no dagati na want masin me pesa me hwes wo be ya no a ifa dagati brefo ni kasa waso wa hwe nanim kana mo krom kasem o dana nambo na hobo mai wo hunin je ka hunin bi sokorbe adiye po pa hunyan an ka ko doba na zaka kan za wa na hudiye ba man ta light o mema na mu ba onchen bie ni ho mbebe na wo da mu light wo ho na je se ya wa wo be wo de na se wo be eyi kura tendia wo be ba onchen ya wo da mu light ni ho na je se o mu nyina ni na ma producer for number na ya pon a ya fra wate ma ya dada maka no kuma sini na akra ne baby a mu ye pa pa nti se na mu wo san kwase wu ya san ka ga na ye ma ati fo me pa pa san kene ka ba na de je wu
store animu ti wo wa na obi aba na fam wom ne dem ade ye bi so asem so won timi sase de be ya ye be twitwa de na se bi sa na wotu odwom ai so dwan okay yeah fa I'm for the last one. Hello. Electricity for na de omo ye. Na the way for electricity. O se la light on dem na no. Ne baba she. Okay. Hello. Yeah. Madam Woody, baby of Refi. From the Cisco Bam, Sweetie Paprade. Oh, Jacob Yentio. But you're ready. The one answer them on here to one. The CAB and who have them at the own chair. So yes, small. So yeah, you. So yeah, be a woo. So light is you walk around now, but you know, because what's near you coon home pampan. No, you pan so ban home pampan. Into the kind of personca, I do any down all year. Ese mi wo ya na evangelist di fugu ya gbawura wo say. Ohemaa o boy na mi amaba na ma hwe odi se wa bade de bra. Obi ababa meto oya ade oye. Oni ni mi na wo ye dada. So ye boy ni ye ni mi a oya ade wo ye. Odun so e kan. God won say asama mo bi tani na wa ye di no to no mpo do bekata. Oya we. Me ba mama mi sa question we pacho we de. Would ye no ma simple. Why pa 90 be me fa wanti uni hwea wo de be hye no so na atu obi pen na. Na be ebian say Ebenezer ne unim ne hwe size unim se be ne be man size unim ne bumunyi na so se twetu ya hani na ze anawo yentafo he wo me yentafo wo hwene se chana ni hello. Hello, be to mom now there. Oh, you have quite a dear Ebenezer, baby. Fabako Penny uncle. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Meadow. Would you maybe a Frefi? Nepo, sister, na Tihono. Or say, Miss Frefi and cry, Femani. Also, I got me. Ah, Dagatini. I'll say, or no, say Dagatini, I. And the letter said, Miss Dagat, Mimity Nandom. No, free, sir. Person to say me this and say, oh, Finlandom, and I'm limiting Nandom. What's your free caliber? Casano, Yabako. Okay. Caliber for being friend among fam, come, Casa been Tiaco, de Mamma me hunto me. Eh? Me dear Jan, me con. Now, why now a beatono da? What Nippon I try wrong me to say, and you kuno. But what? And I know boyfriend, but you don't can anti wafau. I say we are saying a man a bema we are saying. Sir, Mut me idea, Nipati, we're going to one your day. Mammy scenario say there was who remove them. Say, yeah. Then you have okay. O money due. On casa. When mom no casa, one I would have Ebenezer also. Because oh voice out or better voice. Let's see be only son where the animal. Short you. Aqualano Gano or no down. Hey, oh papa was some there can oh, one more down. Why ready to save? Now, boy, by now, dress. Now, pants. What that one, Sabi? No, Mammy said, one Sabi, one Sabi. Mister, now, one shop pants. Hako, William Chumutia. Hey, William, a friend is size pants. Uni Marico. Huh? The way no, the way the mayor made the time in your way, Mapo. Miss Oba now, Shebi. Second, anyhow, into a buy now, Shebi. Huh? Chese, na ushebi ana ushebi yen one, wo de no kwa yen one. Na ushebi, na she draws. Huh? He. Na ushebi. Kamanim. Na ushebi. Mama. I was sebi ana say on sebi. Wo de me gaza. Ah, wo sebi ana wa ka cha me sebi sebi. Me ko kiru ko na ya mo fo. When him say Ebenezer beba, into the ntuma ne boni mu.
onim se Beneza beba nti da bi ode ntoma bɔ ne mu akra ne de he da bi o ti se no ba pare ne mi o awu me sere za na Beneza se patakari wo obo se fubuni bossa shots to yi from there na na say dem ustalalash pacho am hit patch and I did 2 yaw ni nyina ase painkiller we ye no my plaster me slow ye di akakaduro ni niam be bondo mpanimu plaster no why first layer no why second layer no stick pa but am oily surface into no so papa come na wo di atare 12 hours 2 hours ya ma se ya ono na ma omo a ewo akura se kakra na kuro ketu amu no wakwa fuom aba na abatwe wonsa ukotodwe anase kurom driver for messi for carpenter for obeda na honam ya fa hom ka hitch park no fatal ba bia honam ya ade beti na ho dendenden etu yare pa enne Beneza de tare ni sisi achi a e ma we ye ne den okay me ba so da pharmacy shop bia mo across Ghana would one ma so pa hom ka hit patch fire e wo number we say so betu dodo akoton ana page mu foforo bia 0248 509003 and I say 0544 569251 now what you dey chocho skincare product you want herbal soap, herbal cream, royal gel chocho abusuya ni nyina dum man meme nyina se chocho no scent okay obi oyisu chocho bia no o de opa fa hwene fa ne nanse to si na pampam no scent ehwu ase nyina fa kam cho ba bia ne nufu ase nyina no scent oba na ba ma woni su chocho no scent wona ho o de odwale wi afa chocho no fa ye nku na fa sra eno ano no yo me ba cho wada factory de suhum na wo supermarket bia mu betimi anya bi no wato ye numbers a wo betimi ene atwen komo wo so no ye 0504 555535 and I say 0511815388 tap and hop abrocha du Ghana for car you card no factory video no so ye no say wanya card ni betwen app no na kokoje card ni first ka keto bi so ofro car umi sameti ni say haye je say we do ofro afahwe so unya si asan fahwe so machine na nkasa beto lorry fe na film ntokwa bi anim me pa cho wada Kumasi ha your offices no bi Amekom City style building mu be we do Boss FM ho no mo a obetimi a download di ebi so free app store ananso say a friend is a Play Store. Freya, fresh number we say so. Freya, you be register ma e free ya nyo kapre. 0535 1250004. Tap and hop was a tap bi so keke. City rice na no I frobia kwase edu bi na wonum de aduane de. I say e mu bi o we da take ma so a o wi ensanda. Okay. Ye wo mu a ye de ye evi jollof for kra nye de. Ye wo mu bi o de ye anwa mu a untimi ni. Okay. But Cindy rice Cindy de ya bedom Ghana. Okay 83 komba ye nyina Cindy na magana na wo ho yo eye mo dada okay so to bia mu benya bia to food and drug authority amakwan say yenton so the Lillian spices e de abedwa so Lillian seasoning powder we na de bia media mi pagya kire wo enrada ewia no koda no kwa meni kofi nom so omo ye indomie na omo de kakra bi ba kupe onom de kakra bi guso na ni hwane ne den so nkunti wa woto indomie no we ye Lillian ye noodles and spaghetti kama onya bia beboa o de all peppers so aba beef na twinam ne ade no tibigu hu na ne den no enye kama wabomu nye da we edi wakagire mu stew die enie ye de chicken we no de gwa akoko hu amakoko nyenyan ana afa o jollof ani be fe na ye de kama Lillian jollof spices Lillian or so oba ni mu kwan ya da bia na ne kunu bu afu be ma bi onam anda bia na ni mu ntie bia na jese na ere ni mu kwan ya yeah so oba ma odi kwan da wo fi onam na osrese okay ama sa Lillian we na masofu bi kokonto kwa wife ase because na dua na Lillian na ye de ye side down aduane ne sa o shira so no sa no ma cha aduane na wi owi na kokonto kwa ti Lillian de bi wo nkwan ma na steam mu a na spaghetti mu a only fe wo basima okay edwa so ba bia bisa Lillian seasoning powder na emanu nyina se di wonu masema ma omo your numbers ni 0244 406192 0598910500 and I face 0249712246 mami ko banim 10 endpoint homeopathic clinic and I was free screening our two hu enkran wogusu na wotwe we mu ye hwe wo kidney no
prostate na enlarge and I say any state in it to say oba wo pa wo bra yen hwa wo die no yen hwa wo ovarian me say de yen hwa wo tubes ni ade ni nyina mu yese musisi ye na fei watimi awo eba no bi ato na so yade ben na etete wo ye ho no hwehwe mu dikan na fei ya so ano e de amount enti ba bia endpoint homeopathic branch ni bi wo bia no fa wani kire mu o kwa o se me free screening nti na me ba ye wudun kan ya ye was Spintex opposite Shell signboard Kronoma Bonya ye ne eye Angel Educational Complex na bohu Sanso and Atakwadi Anaji Estate Tema community 22 be we and na Tachiman Hansua esiama so ye wonzema number C na medema wo na frɛ ye na ne ntwetwe komo eye 0244867068 and a phase 0274234321 na unso bra behwe wo pomuden ho ensem abana mu na de abana mu na ye kama abana ba bi e de me si super me twempena na me ne abana twempena nka na nka me nim sa abana bi e abana fo afado abana fo afado say abana abana ba bi e de okay abana obi pa ye fa na abana bi e ba bi e de me yesadi abana ji atomo so be bi say me ba bi e de na so nya abana no fumu so obi a wo so abana no fumu bia no otimi dwen kwa akiri ana bia wa ba abana to bia so the time bia no ne nsam mere okay wo de hwe be ma ware oba efe na abana na abana fa ware enwu kama me kam kire wo abana ti se otu se watie nane mu me kam abana mo de me kam kire wo abana pacho eja so ba bia obetimi anya bi na wato syntax tank ne pipe no na edi akagire mu wase nsuo nyina yiri ye no efa nkrofo he tank nyina afa no enso syntax die hwe etim di abadom Ghana me pacho unis kenka say mo me okay syntax tank okay aya tank asunsun to mintinam ena ne tank apotobibire suro okay ya wa tank bi wo ha the chemicals that is aphobia chemicals na dey syntax tank ena sunsun to mintinam ana apotobibire to minya dey ana edede ebofom so huri empire ana want to move fedi no enti sa wo baka na wo tot syntax tank etu fia abofo kwa ba fie benum me ba che wada online no syntaxgh.com bo nya ko ma wo agents no doso for was 0244335168 na wonso eje wo de ege strong and afei eye tough kama Vietnam for one mo say yenton krama wo say one the sunrise jasmine fragrant rice me say mo no mama me dia maka no form wa maka mama ye samples amaya peja jasmine nie weni ma no say one my confused yankwe sunrise jasmine fragrant rice where you Vietnam mo mama bi to mo wa magazine ye fa na kokko mo we no use no naima o ti akere ba ko 10 cedi wow ukoyina na odi na tem ye fa ne wa beba me kam cho se emo no ekuta heavy taste ana ekuta ayi perfume e kas perfume rice wonu no so ho no wo fi ultimate center afa ba bia me kam kire wo emo no ketua bi ma wo men okay so we scout say emo men emo ni din Vietnam for more. Sunrise jasmine fragrant rice. We patch wada. Udu bab 78 ventures. Awa hina makoko bay. Opposite High Mall Pharmacy. Albania be out of fray. It was 0244-591351. And I face 0248-393935. Now onso wajo dear Beautylicious by Just. And then me makeup be one on SCC. Me fine. Me say makeup for all locations. Saloon services niya. Pedicure, manicure, everything. Where munya de moyeno. Akwa ni hwede moye na no wakai akwaya Isaac fa so ne maame ebeye me ba chop Beautylicious say bosumi ya ye wo mu weeks awaye ni na discount at the dasobo no the form into the little you have no obetumi era ho na so waje wo de kama pa na waye de amount friend no na ni nkommo me say makeup class and a wig class e baso enchekra Maxima opposite Old Maxima Hotel Kumasi Sanso na inside SG Mortgage 2 na number ni 0243006711 and our phase 0508148378 na eneno entwetwe enkomo na bibia nso entimi enko fine enfama better no say
eba no football hun sensem eba no se bet hun sensem pa dia me pa chawata eye betano ono na ye number 1 enti o first deposit no ko 3 ma bonus no up to 2000 Ghana cedis abasa ye wa wodi am social no so wonya fie du nwotwe a efa ho mehwem sa enso na mensura chire fi se Gaming Commission of Ghana ede wonum eni edi achire nti esese bia eniwa ya ewomu oba mensuro achire kra emsha ba bia edri no ma ye twa ye ho na ye nyenkrato ekakra ye ko na ye ba dia ka bia no ye de besoso ama ye twa ye ho abasese ya Nhyira 104.5 1xbet dia grono wo bebia 08358188283 Yeah, obedi. And you know na some. Hello. 03220-835-818283. Hello, Hello, Mama. Bedofudi baby of Refi. Eti mi ka say you jawo so Mama. Yo, eti yankwa de adro no. Mama, ya me Nhyira mo wate. Na the uncle so ho de as drama say dey TikTok na student den and no see Nhyira 104.5. Ube follow me wo official Ohemaa B on TikTok and all the social media handles. Another wapanyini ya yetra na sam no so no ya oka say Indonesia eye ne yere wayera ensam no ye bebre eno ye bomadi nya oba no ahoma so che se wayar sabia na de be free ma babia no be ma yatene nka enne ebetimi aye nefi se oba no waba ofia sanso na efo ofia na enkomo bi nso e wa kire no anu ode pa kire se oba bi nso ofia lata memu na wani 2M express driver bi nso asem bi aye piso enkomo mi enu fia danti me de nyina be ma I promise tena seboko na yen hyase na yen kwa yenim efo mafua efo ze mukanze efo okay no maka de ebiem de bia eye chaza wo ho ye okay yo wo yire ni o wife ni oh na this say hey okay it's na what you pay maybe so say ko ba fini na unu oh David okwa na owa no aba owa na sanko okay enra wo bo kwa edu ahodo obi yankọ no mako kwa be na afa so ohie obey mesrew enese ya na ye kono enu nti okana bibi entisa no wayi na no chase kwa fa zu no mi bia kabeli ese nga mi karinya mi bia kabeli na ku bi mi ofana obey okay twen kakra na wono mu emfa ana biribi ne bi bo dada aha anti twen na omo emfa ebi emo na yenko yenim comment me se dia wo pese wo ka ene dia wo pese wo ka chefo bia ka kire no na dia wo betwiro bia nso meken kan na me de amaw pepe na yekọ yenim esa yenko na hospital bi wo ye ho ntini su ma asibi fi me eduma metromas na asuma asibi fi hospital no top baby there's a site na bani film na ko hona me ko hu se nipa go bibiri omude obi agba ho se hospital nti yade for the omuri aba ti bi na me kom baby awo hwa na obey anyumre bi na wa ba no su bag ba ku kitanu ba ku susunu no ba e oba e no se nebra apamu na fifie o ma apamu na fifie se onko nti wo ba ma yatina na ame se no se nurse ni bi wo hospital mo be ya bi ba na no
Nursing be a catcher and say, oh, by near from me, I be with any afia. And all kind of monsieur. Okay. Now this was by 8 o'clock. And I may G bag and I may money, baby. Nti obey once in a pekra no no abaye. Man sini pe. Sa. Man sini pe. Dabi na say ya na meko no ka no ya no ntanta me na ebre ni o. O kan say we di tro. Man sini pe. O si me pe. Wan si me pe how say me barada hospital a onu ansu ohie e de be maye. Aduani po akula no koye unu odo aduani de ko be maye do maye kuro. One of friend o say hwana ni kan chano kanu ya no na yo ya kanu kwade no awu ite wo so ye say wo so awu say me fidie kese ya kanu kwade e ko chiripa nu amfo frefra akra ni taso na mete enti obi anim wa akra na mi ko fi ko mi sister ba ku frɛ me so humo ai adom TV so nti in fact na o radio akra so se mi man ka mi frɛ me de bi mi hunu se na mu ka se mu no ye obi ba ese bi hu na mi fa no ko hye bushafo na enko akiri mgina ho a oba yense wo peye den na ufa wo niema ko bo ni punum ko da ho mpacho o ka say we di tro on ka no kure na o ka se wo ba ho na o ka che mi se wo bla no mapa mo frifie na mi so anya hwe tro me bla yenye kasa kasa na me wo papa kuma ho na papa kuma se sa de mi tu ko me bla nchen ena me se me kwa ko han dan ena wo se mi jai me ba e kura po sa sika no pa me de ba ko se me kwa ko han dan mo se smele yan madam amin kan mo se smele on kan ko nti mamin kan minister mu nya wa kra me number o mo se mi fa me number bra mu mi kire se kai no wo se mamin kan wo ba e no wo se wo ma pa nya bi ne ire na wo ko hwe odua konta ho so che ana wo charge o mu se afina wo hwe mame no wo ji hu sika nto mu tue sika ne ma me papa no mu ho ase ya wo ka no ye face say o me aye fa no hu wo se o pe na ye nko ye nim mpa che o ya penkuro hospital mu ho ana me ba no se me ko pepa no emla no na me nim ho area iti me ko na me hu no na me frɛ no nti o si gina ye na me say ho area saka wo yes na wo nim ne dada na me nim no iti me frɛ no se me pepe yi baby no mo ye ba na ono frɛ me na o se he ye chikosia na me ko ye kosia me kwa chibia ko ma me ba no iti o ba kosia na uka ne pa no iti o ba be tin ko ni fie no me ko ho na me ka ne hospital mi se papa bi pa na me ko gina no o si ye kura ko me ye ma hye me na misuro iti o se o be ba iti o be wura ho na madam ba ko se onye wudi ni ye o ye mi sister bi ni kunu na omo ajai onim ne ntia omo ja omo awale uko fie de ahomache na onu ofiche o de be ma me ne me ba wo hospital na upo wo si mi ko fie ko dwale na me si ne wo de ba ye e be so ye wo ho na wo frɛ me se ye be nu aduane ye fie u fie yi baby ne wo yi no wo no me be nu aduane wo ho ampa me ko nu aduane me ko sika ma ko di dwa o e fo obi na ma adwa na se wan kasa wa bi pa na kasa me dano ye mani 20 cedi nam no kwa na okwa koto na me se akula no se o pe wura nam na okoto e o de bai o bo akoma me koto na ma ka se me ba na o ya le other hospital na no pe aduanya gi a enya una o be iska ma mi se sa mi re bia fa se na wo wo de pay SMC manim na me se krachi me fa be ma o ka se na kire wo kire se o pe wo ka se o ka chem se o pe me se ni yire eni ho efo o kan ye mi ti bi so anoma se me ko si be ma ka ko kete be ma yo te o se me wa no kwa ni me wa mama no fa ba da wo da mo na e fian kasa ni bra le fe no gasti o do ma me dum number ba ha ko eyi kunsuda team ha police station club tama ye ko court no o bra no mu se o mu ko fal o so mo ko fal la mi ma ho lawyer bia judge ni ka se me kire se oba ni some accusations now dey ma on here no say nana oboa dey kan ne ba na da hospital no na on so hye bra no oboa me sister next ba ke for fia o na for se fia bika se o ba ho no man ka se na o peminti o pe ma wo no enso hye a ye hye o say ma kan se fo wa kire e wo e ma hye last bi oba ye no o kan say papa kan okre na me no enso hye e de ko ma on ne ba inde o di mate na me say ani say o pe ba inti e na wo no enso hye de ba e fo e aka o
usuro nyame o fese baby say why doctor mu ho why na me nyini me say wo hu mo doctor mu ho ana madam ka say bra yi na yi na fi ya o o se o mu ka na ha na bi ba no wu ya ntiri ya fi ya ka no kure asenye ho na o mu ana madam bi say o say o ba ware na oba won say ne pedie eye den no timi so ane ne ma beba wo ma wo bie no ma na kle ni e say di no ka ho say Mr. Fred me say sa so we can the media di we won kan ko do on kan ko se no fa ba se ya so kan no e na se fa mi ka se ya to sa bra no a wo beba opunum na wo fa ni we ya oni ni yemu nko a na me na ye na me na ye on say ye wan hu say let me see jare no efesi we ni say ntia me na ye kra well, because I said we kaka because no the question was oba won say ne pedie why there so one near man na dwono nwotwe abeba wo plum se maba na wo so mi sa no hwe so ma me kwa bia me nya no waje no na se na kire no se bra yi oba to abadam na se bra yi okono ne ria frimu ha ya o wo ho so bo wo wa bi o se dua san si mi pe ena me sole ye je say on kan ko do onu an ne bra court wo so on kan ko de wo ba so on kan ko de wo bra ba so on kan ko de say na kan ko de o kate me clean say o di be to prison say na wo ko ne bra so fa me to prison ko ena o minister bisa say minister police ni ogu na nu ena o bisa say wo hu no prison na wo ko no no prison ayami ya sama ho so awu na ya o ya ifan say ya o ya say obey waba wasem anu a obeka nyina me ma 5 minutes but ne to fa kire no de nti aba me ba ha ni say abusiafo nim say me ho no wo say no number sabasa okọ be ma we ho na ko na ko we ase no mi pese mu mwa me na mi fa ko sha abusiafo nsam no mu hu say me ni problem bia bio mema dodo say no kai no mema dodo say no ne wote no akọ be ma okọ no ho ye make na bonidi ya de na bonidi ne ayi we ka jaga ni je fe Jack Moro even Jack Moro eno ko tna ni nche eno ka chi mu say papa ni say ni yeri ni nkwa nya de nto no fia mu na ni nkwa ye de na obeje ka sema na na ekoko na tama oba o san ba no me bi sa sem wan ka tin so mi share akọ bi sa papa ni say assassina o so obeye na papa ni say obi aje papa ni say nyame bua na ka asase wo ho o de be ma me mi share akọ bi sa ni plan work me na me bisa no me no na ye na wo ko da be ma ho o pam me bisa o eya na o ke sa no me so o ko bi o so ma pam no o ko so ma pam no san kakra ma bodam se me de ba tukuru to wuram ono o ka se be ma bia di no eye toro bisa o ko ba on kan ko de o bra on kan ko de but you should just man kai ya ba no na che se ye to so everybody a ye ja ye no eti yanko ye ne mo ten sabre no mame embonramu ewo Kumase hase na menje Kumase adwenkyerɛ no na yenko se ekire wo ibra ya ne yenko ewuti mamenje Kumase adwenkyerɛ no ten na fe yenko yenim emfa emfri honom 03220 835818283 03220 835818283 hello Ohemaa bi ba ko pe na ma ya chede se bam ai jo ba ko pe fa benante ne yanko e jo ha na ba kokko ben na Ohemaa bi mo studio ho so pa ba to ho so o she de abaya e kan pa se ma mi o se abaya o anka ma chan be se me enum bi so obakasa ye bisa ne se na asama wo kan yina no krebe na wo uhu kwoti ai be ukun be ma wo na da unim difference wo wo be chantro ba mi se me ma mi no ba bi o mo bi amombra because mu ina ma ko di sem kra na mo e DNA na ma cha tua nyakopon ka mo ho wai nyakopon so enka wo ho epa ebsia yenko yenim hello good afternoon medo wuti baby afrefi nyakopon adaroma na wo multimedia fo bi aho ye nyakopon adom pa
mistake in love with self and organizer. Imagine about now some more can win the team when you know what you can sometimes. Mamu bro. I mean come on. Hey, on Kawan so hello. Hello. Menafudi baby afrefi. Let me compare and tell you that quarters room. Ofi enchewe. Obaro unimdi oye pa waseda woni bema ni na omo omunim ni omoye. Ti omo twem mema na no ma betire ma de kwenti omoye sa. Damasi. Okay, menso me da say hello. Hello. Menafudi baby afrefi. Page ya femi fuseni me frefi yakoi. Yo, fuseni pacho yeti o. Page abano onim ni oye na me firi kalba kuri ati ni bi nka mi nyana ka mi busa na atam. Enko. Mi musano. Ah, bisano. Ah. Poble. Sese dia wa sorry. Ah, wa sorry. Enka mi busa na sanse ni oye no ebebo no. Nti wono wonse no huye wonse nie dia. Sa na oba na nam ho sa. That's it. Yes, so yeah, that's it. Hello. Hello, why ma bi? Omo aduma o. Hello. Me bacho wudi baby afrefio. Ya frama durhamana me kaza presa nkore. Bacho dewa. Eda ma se bana bi mpa ma gana man. Nkama ni wonu man kanende ya basi. Gai na woti wonu ma woti wa papa so no. Gai no mbo ade. De o ya na kwa ya mushu. Oh, bese obini nu ya, no wa fo mumi no nyina. Oh, bese wonu puna kura wonu kwasente kura wonu kura no. Bese obo wonu mo a, ntia da ya. Woti wonu ma obehu. Ubati ni pampan. Ne wa anti ni pampan. Oh, na woti wose anya onu anya wiya. Wona nyansa. Mami no so ambo anu. Ne nyina so onu a. Oh, woja kura bia ba. Na kura na wo ba ko. Oh, for ko manu wafo. Oh, woja na sama wo. Oh, minu. Da ka hotre na oh, sisa fo na so da wo. Ata pro mami no kwa nya de. Mo tira so kakara. Mo nya mi adwuma. Yeah, that's it, everybody. Yeah, that's it, everybody. Daddy Lumba. That's when I can. Yeah, that's it, everybody. Oh, honey, young boy. Meba, mama, free hamra. Never real. Young mommy. Hello. Hello. Ah, me pa to mo se ti go ko ba nka place so da ni. Oh, I saw that young boy. Me pa che me da na me cha no be for sanse edna ba no de. Ti bi so chia pa ka che mine. O so chia pa. Na minya be ya o mu bi sana kwasi ya wentiri nya no die ade anaje ne hera nya papa bi azana sanze obi a o be ma no aba be da o su hu be ma kro aba da ile sumundi na se sumu kwa bo a obi an le pampa ya o de ba ho so o de tie no na ye bi se asemo a wintiri nya na usu gori se TV pick up all e dum life ya any more atapai e de aso no so the best papa na so ba ya ma bi asibia ba o ma shu be bia me dia bantana ko sibia no o ga no fana na shu je ntimi mra me da tibe ble say that say lady yenko Zubranch when faithful nyina nkopon sha obi bia de me kakra wo yenwa ba ya sema o kan de me na kakra because me oba sabio ntimi nkoba se mene obi da na mene mi rada mene ne ho sent mene ne kasa je se de onim no fence onim no omo ka twibi ya so kanea enhwe na ni manager you understand ntimi maintain asese obetimi abie na no akase sabio be ma ne ba no me na me yedum me light ntime hu no na oso bie mu na ode ohuma no sa enye possible yenua ba no bibi ha no I think said there's something wrong with her said ya woka se tedebu a say negative na ko ka positive na manager tarara because of sabi anya bia seni pano nenya no ho sent kura se omukura de normally ya no mo sent no etaya baako etisaja baako anya sent ade be ni pan ne kasa ne we osi approach nyina wo se wutimi hu wo yo ba na wote wona sise ene na chese wan kasa wusuban no wo de no sabio wo de ahoda na ade ti wiase a wo pese ye fa wo saa mimi de ebiem susu mi susu se I think se mema ni mienu nyina no omunim de omoye okay the Ebenezer guy ene nua be ma ni nyina I think so omunim de akoso
nti se Beneza no na wagina ba bi ka se because of that nti wapam oba ya mementi ase nti ka ye nya wo nyina ne hu asam na no go mementi asam na se eye me na obi kroma asam so de se bi obi a ne na mamre nti me ense dan kan pi nti ye ntwen na ye man papa ne mbra. Okay, all right, Yankwe evangelist. Okay, Yanko. Can I comment no but obi natural French bi na na pese me kan ma o chemu kakra. Kofi King no say bienvenue à tout. As I say. Bienvenue à tout. Yeah. Brana mo yen hyiamu fine. Chese mo mra me yen hyiamu. Ewe. Nye media no so. O kasa. On say ya na solo kasa. Konkonsa family mo mra. O say are you sure? I'm sure. And also, Ohemaa, you look very beautiful. I salute your crew. Oshé free Côte d'Ivoire. And any bienvenue. Yankwe. Tous les mots non trying to short at you. Okay. Now I'm a change hene. Yo. Now I'm a dear teeny. Now maybe I say no. Oh yeah, a girl a problem ne story ni nyina ankis e wi ase nyina no ade ba ko ma hu ne okom obekom I say what the mama faith about so yeah faith homeopathy clinic na ye ni ko ma fe na ye de wonu makacho say edu say ya na wayare hwe na uhia erunti ye beko faith homeopathy clinic na unim say Ohemaa B worships with KJT Dubai ejekwa 25th ya na ye ko KJT no mewi no umawi na se prr na shame na ye kwa dodo erunti shano so 25th KJT Dubai mpaya eja ye ko ye digigidi ho acha ye ni komo ya pomode hu na nya ye Ohemaa papa better was and then so you da for friend and say my faith homeopathic clinic share with you for no hwe for nyina okay die buy ye no e ba na pomodin a faith homeopathic clinic ye fa ehia agro to buy aso ya the conventional way of healing and the faith homeopathy ye who say report any area eba no ano oiding the bia the same report we hu nipa yare show mo ho acha abubu wo mo na ha wo mache na anything affect homeopathy akofa homeopathy e de aba ye say ye fa ekwan foforo so a e be boa ma wo yare no yetimi etu ase nti wo yare bi atena wo so ache no de sie wa bunwo wa da ho utini ukoba ye say fa bra faith homeopathic ne fa homeopathy kwan so and for answer yare as I say latest report to be aba and you say there's a number of people who say terminal disease every terminal say yare bi ado bi so ache bia no obi a wada yare bi so ache from 6 months to 1 year going bia no e be check your no na or dysfunctional liver just a breboa any underlying factor enti omo manya diabetes nyina sugar na intimi balance no liver omo high blood pressure any sa cholesterol levels na cause resistance ma intimi nya adwuma nyina sugar ekoso wow na liver no abe just say underlying factor amasa division to ba faith homeopathy health plan no ye nneoma ebe ma liver na ho ode na gina na so because homeopathy no say liver na nya adwuma ebe ye den na nso so no ye check ohunsuo omoja ne di twadro no mawa enam say ye di kan amassage ama liver no e born adwumanti no bo so ye ya na yaresa edi so ofu bebre aba bejo ma yaresa mbesa beje mama time nyina okay eno ti ba bibia obia wa o hwe me no oba faith homeopathy
fashion wa dwem say o liver no ye be activate liver no function okay amana timi abo adwuma na amayare bi aka when you say again more number na so kwans ma number 0244 58 38 59 0244 58 38 59 59 and say 0540 710 940 0540 710 940 na mama faith no awo ha wose wone ma ne mema nyina won komo mama yenko yo me da wase mami nyame enhira wo hwefo a sabe wo magebre hwe ye tia obi biara faith mu party clinic said the dodo na emu ye no ye hwe chronic cases yare krankro yare ada wo so be 2 years 3 years the wose ye tua obi a ye tua nanso month ni bedura obekọ check up na pressure ne da so was diabetes ne was there was say ye tua obi ye tua ye besra sa faithful ye de ato wo say ye screening e de ama ya hwefo ne ye tiefo nyinara wutie me wutan hu say wo botai efun oho ana wo pesa wo fi obi wo si every 2 months bi me diwemo na so me bo fun me e wo ma hu ne say awode no e wo ma ojonson tentem o ma no ho se na chika se no eye ne ya ne mfe ne mfe mesere wo se how ba wo sa no ho eye kidney ne ho a ensunsanso se etimi di bread padua no wan hwe ya wo de bese ne ma bebre na wo se num enuro wani beba ho so na kidney no ayedan wo ya ne hwe enyeye meto nsa fra ya hwefo ne yetiefo se baby bi a wo a wo hweye to anamobla faith wo mo party clinic for asye kumase ahene makokobin etimo ho eho ye free screening no e bia ma obi bia wo sa no ehaw abem wonu madura entimi nya adwuma entina tambia no wo ho a eye wo se wo hu mfaw wonu munuro na so wo se body no enkoye wo ni padua ni mu aye dududu mesela wo se bla faith wo mo party clinic for asye kidney da bia metena fidie bia so no me kasafa kidney ho se wo sa no ehaw bem a me mame ahumete minim krofo bebra wo monya problem e wo mo kidney ho a enne omoda prayer camp enne aye kese a ye ne hwe enyeye mesra wo se free screening no ekoso de wo hu wo ni padua mu no emfa nsa se ebia na ye malaria bi na ye me ebia na aduane bi a me kodi ye na ema me bo fun me obuntimi mfun ntimi nya no dia muro be 1 month enti me to nsa flow se free screening no ekoso kumasi ahene makokobin eti mo wa aka nso ye wo so tuom abuya Johnson mesra wo se baby bi a wo hwe ye free aka no ye wo Santa Maria so tuom abuya Johnson anase Antieku Johnson takrade de ye wa anaji police station ho a kofori bia ye police Johnson Landis Manager Road wopia mo obogo so ye order seda clinic station ho a mesra wo se yare bia ekoso ye to nsafra wo a wutie mi ade ye ba wo hu ne ye wani pressure abaso obi wo ho a wo se mani man me de eye drop bebregu so na sudura na adua me hu na de mesra wo se ba bia wo a wo hweye se ba ani wo hawo de a faithful ye number 1 yenkwa na obi ana na ni edumbe 8 years awurade fa ye so eboa no enye kase a yaka kire ma wadwen ye wo se glaucoma de eni aduro mesre wo se bla faithful aso ye bla be screening wo ni padua no ne ye hu hawa abe ni padua nim enye wo na wo tena ba bia ka se me haya me ya na me to nrowe debi enu awo awonom no esade nsunsanso e de abrew enti bla ne be screening ni padua no na ye nsende tot fa wo ni padua no ade kronti a wo no madura enti me nya adwuma bla ne ye screening ni padua no na ye ndi tot fa wo ni padua no afa wo no maduro bia wo be ye kama enti wo a wo hwa me ye numbers no e de wo screen ani no fa wo so a wo hwa ye e wo wutie wo radio so no ye de ye numbers no e be tudwa mesra wo sa yare ye bia aye anim guase da wo so wutie mi wo stroke pa bra ye ba ha wo mo na enya stroke a ene awurade afa ye so am wo mo nyina atimi apie anante no minti minka edo so bebre obi a oba ya wonya stroke ne dia esedra numra na irese o mu 2 weeks bi otimi twahwe
enti na dwen ye ne se ni kunu stroke ne de bibi wom na oba faithful aseye no any 2 months papa ne entwantwe biem na no na so ni nsuo amabiem mesra wo se wo yare pa de a mesra wo baby ba ko eye faith homeopathic clinic for aseye ehon ko an ye nam homeopathy kwan so e de san yarewa etu yarewa ase ehon ni se mintimi mene aduro me de sie no ye de aduro to nanuma ontimi mene bra enu a ye be yi ato ne tete maso amana tafre no enu abena ne be ye nipadua ne mu adwuma ye number ne ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 0540 71 09 40 fra ye number si baby bia wa wo hye ye be so say ye be kire de eben wo ye de ato wo senjihwemu no eye free ye pese wo hu de abeni padua nim na wo hu enura wasa wonnom emfa wo penka se me mu aye druide me tinse ahwe be se me cholesterol level ne wo soro da bi wo bana wo be check ya na abehu se wo cholesterol no eye normal anasa wo sa no bibia ye adwuma kama wo liver no eye adwuma kama wo gabrada eye chese ye screen ya ye nyu bibia eno ne wo folder obete eno ne nso bo anya den sike kura wo bia no ye betimi ahweso abo da bi bia wo ye sere wo se ye wo kumase ahene makokobin etimu aka ye wo sowutuom abuya junction anase antieku junction takrade ye wo anaji police station bogoso ye wo order seda clinic station wa mu amosha mi Africa Foridua nyina ye wo Foridua police junction landit manager road meso say yare bia ye nim guase da wo so no meso se to na mo be ye screen ni bi obi wo ho a wo se me mame me kotodwei aye me yabru be 20 years bla faithful asye wo ba ye we dro bi ye friend roostocks ene anika na wo ba ne ye ma wo sa no bi ye de wo sa fidiem na kire number ye fama na ye potency 30C at the mawa kotodwe na wo se da bia wo kokotwe nsuo no ni nyina ebeja ya kan fo faith mo patekele ade ma yarefo kuma se ahene makokobi so na mo bla na erade be fa ye so ama wusu nyina ayo sede ya da yarefo ene yetiefo nyina ase okay doc number ni twatwe na ye number no a obetim de frɛ bia wo Ghana bia branches ne doso okay eno nti no fra de ben wo no e be chill now so akwa okay number is 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and I say 0540 710 940 710 940 a faith homeopathic clinic call na yen show na free screening no also ombe man na fine what I say no Ebenezer Bible say Ebenezer ni Isaac Bible who difference no sa emuduro no be kire amo hu de eko ebia abusua maka chow say no me nsane de abo awie anisa yewie eno no 25th July KJT Dubai ena asoye no nyina wo ye kosoera de ahye wunkwan na afa ya kyerɛkyerɛ ma ene mema nyina kyɛde pin so ye de beba tisha no so 25th July Ohemaa Benewaa worships with KJT Dubai. Yes, also nasa no me nsabo no we yen to aso kakra ewo ahasei enenti na me wo evangelist so evangelist wadaroma yenye ye denko na me ko okay mahu aba nipa bi wo wa abrabo no ese nipa ti ase yeso ya hu ma me no konfa so ne abaya ne tena no ne na ni so oya wa adwene se obi anim nyansa oboa ni obi anim nyansa ma obi nim nyansa wa didie mu enti ye tira no kwan ye fa so ye den obi nim nyansa e wo kasa mo enti ye tira no kwan ye fa so ye kasa obi nim nyansa e wo sabe mpraduasa ahosiesie mu enti ye tira no se de esie de esiesie mu obi nim nyansa e wo sabe mpraduasa
sɛ ɔne nipa ɛtena ho nti yɛkyerɛ no sɛ nipa asetena na wo maame pani ho ɔne abaya ne te sɛ yɛne ɔbaa te a ɛwɔ kwan yɛfa so yɛde yɛne di ɔbaa akyi o na ɔbaa wakɔ pɛwanyi nsɛn wɔde aba fie wasan apam no sɛ san kɔ bɛɛma no ɔno na ɛnyɛ mene hɔ ɛhɔ na problem ne nyinaa firi aso so so mama mmerɛm saa na ɛyɛ no mepa kyɛw amammerɛ yɛ nyansa amammerɛ nyɛ gyimi amammerɛ ɛyɛ nyansa amammerɛ ɛngyimi nipa ɛyɛ nipa yie amammerɛ bia ne wasɛbe prɛduasa ɛte sɛ ɛtɔ da bi na nipa ahoforo nipa a ɔtumi yɛ adeɛ na ɔde akɔhyɛ amammerɛ yɛne dagatefoɔ koraa ne dagatefoɔ amammerɛ yɛni hɛda ni asantefoɔ amammerɛ hɛda amammerɛ no ketenkete bi na ɛdi flɛte ɔtema sɛ na yɛmisa sɛ ne yɛmba ɛne ne kyɔkyɔ mu kyɔ paa ba no no a na ayema anka ɔbɛyɛ saa ade no sɛ ɔno ana kyem abaya wei wo no anka ɔbɛyɛ saa ade no sɛ ɔno na kyem no wo no anka ɔanyɛ saa ade no yɛnkɔ speedy bra ɛyɛ ne nuaba mɛboa ɛyɛ ne nuaba ɛna ɔkɔfa ne free stream de ne baeɛ enti wakɔfa obi adeɛ na wanyɛm a adeɛ na nka homfa no nkɔ ne maame wɔ mɛpa no mɛbɛfaa no ne ne tenae ɔkɔdie agobɔne boa me na agya sɛsi akɔba ho sɛ abayere okom yɛfo bi ade yɛ ne yɛ yɛnsɛn no o ba ya na ntena yɛ wankyerɛ ne sɛdeɛ sɛbe yɛsi kasa kora ne sɛdeɛ si bɔbra wotem ase na baya yi na mu saa nti hwɛ wakɔfa baya gyama wote no wɔ ne maba na akɔla mensa nti woni na ntena yɛ ma nti kasa baya wo enim nyansa wo mom na wo nim nyansa abotre dabi so kasa baya no nya adwene nya adwuma wo mom na adwene nya adwuma because odi akire sua de odi kan nantie obi ana adwene nya adwuma na akɔfa ne ba sɛ wo ne ba betena dabi wo kasa no wa hweye number 2 naima na nkese so bo abaya no okay na ɔkyerɛkyerɛ dabi a wo ne abaya ate a ma na mo awowo no wo abaya de sɛ wo yɛ ni ka kyerɛ abaya no so fa ba ma obanyam obabaya we do for 15 years go here say ye ne be ma dan kyerɛkyerɛ no kyerɛ ni mu woni de nti abaya wi ase o se dabi o se me ne o se ye dai na so choose so no so be make baby say that is our problem kyerɛkyerɛ no me man ko school nyina agina sa den na wo de obi dia ye mfato mo osomasi onyem pɛ ontumi ko school bi brabo uma niema na tete kyerɛ no ohunu a sɛ bɛma atwea bɛn na onim dada na nte sa na bɛma atwea bɛn baba ya na ma ya di ku ananam obu a wonyam enim de mbɛ fa kwangum daso oba yɛ saa nti akola no adwene because wonche ne mata ho sɛ wunua oba no fa ne sɛ wunua abaya bɛma de onyimo no ko school me baba ma enti akra na nkasa wo de oba no concentrate oba no so na mehwa de ma me ne de wa careless but oba no wa sheda na say na dwene na anya na wagime me ne say na dwen ntimi ni asem bia na dwen da ho tie na ma tie ade ba ko no say na lady gold kan asem bi na na mezumi asem say ye do kwate no obi nchen na emma wo fie ho na mo ye o ma dwene so obegro beda ombedu adibone kwanya omode ya wano omunim ni omoye omunim ti omoye omaye omanyu se wagimi ombe play game esi enti what if se bia kanea nso ani ho ni nti wa ehunu enya no kurada na ma o di ba no aka dey ye hwe ho oba bia obeka kire me se ya to ne mona bia menye ntum this oba sebe nipa mienu ayere nipa ba ko ntumi nto mona oyo oba oba ka jam se mebo anden nipa ni sa abofra o de men ka bofra me se ti se panyimu a wanyimi woti we ana wo se evangelist aba repeal nti kan age wise bia se me activity we na bia me ka se evangelist abe enkwala de be ma betimi ayere that's Africa problem and African mentality and African issue who can say bia no apeba bi di asem ade ashe me say yeah she akwala no ate na asem ne ye ka okay on the se oba ka chem say ya to ne mana menye ni ade ntia apeba bi akwala ni free ba ade ntia nipa ba ko ntumi nto oba ba ko amana ade nti come on so achechere won say wa chechere dia za so ba ka ne na mienu we cross
your friend Togo Boda. Bema, what they say, intimate. That's how I for credit to my. Oh, Jahona Yoda, I know why. Oh, buy that. Not some of the daddy jam one at all. I didn't know what else. Why? Now, Obaya say, or can a name you look also. Oh, what don't say, you know, or didn't say we a bit team. Ayero. I never be a sort of cover social. That's all. My boy. I can't be to Bama. Obama can't say, but never remember me and met me. And you met me. I said, Baco, one. That's it. And I say, me brain, when I made them who. And me falso. And then, what no one, son, oh no more. Why wouldn't you answer? Catch him 2 days. At a greater about what me up. Order in court. All listing in the dragon in the me say obru loko say untimi katem se be man wada wo I know they okay oba utubu no fralodia tubu no oh that is your Virginia no I know kan fralodia ne bo he Virginia tubu no Virginia no top okay se be ma ewura wa unya penetration e wo he fa e wo he now say bibi ya dey e wo tubu de he mu tubu nim that is your Virginia I only we tubu na say chiro bibi say bibi ya dey Unso adwuma ya fa nya sabo rade fa ho no piatu yanko oba de me yero ka se be ma we atomu na ana ma hu de ya me ni okay woni na hyehyɛ aka 30 seconds ntine kwakra je tie ni boy again not ya no onim boy no a oni ne dai na ana oni na hyehyɛ ana o man ho kwan tie on say boy no ne na we ne ayi Ebenezer no o yusu tangible asem bi say me tu kwa ko sirem na me ne nti ba ma wo tu kwa ko sirem na obi fufuru be wura ho me anti na me che so mo mienu nyina ba ma wo tu kwa wo kunu no ba ma na wo ne wa wo mienu wo tu kwa ko sirem nti na omo ki omo ho Isaac ana Ebenezer difference me o na Isaac so aya no kwasam ti we de o ma kire o te ma say na wo kunu to kwa ko sirem na ba ma fufuru be wura dem ho wo say misusu say enye ne kunu krala o te ma say wow what we be na wo na mo che ya wa ma bi merci beaucoup merci ne yam ja say what is matter no ya ma bi wo ha na hima na ya sum to be kantu okay ontumi close ne leg yo ya te ya pon enti ono no ba ma ne ba pe ense oba ne nam wa na odwene se da bia no wanya bia nkwa ne ho nto no na ma e ma ne bebre na om de mema na jeje omani kwa beso because get na can clear eno kwa se ehunu se o say light ni fi onti boy ne na man light sabi na obiewa na de ma me kama boy no man light boy ne Send the bearman and so can you didn't anymore. Nasa say, oh, yeah, one will be bound. Cassa, and you remember now the and then a minister was can't again. I seem to me Bonabasso. Guardian, Gena, Otian, or your man or Mubua Mamani, 2 Bonabasso, Bonabasso. That's a good bearman and the Cania, Bearman and the Cania man, or son in him. What does soon want to mean now? And to get on your biddy. And send what to me and Brano. Well, or your man or Mubua Mamano. And might be saying, and might be saying, Le Proverbe. Oh, make up French now. As a median, make a new cousin. I know it's a French or French. Make us Le Proverbe. Let us say, fancy. What I say, all French won't say. Le Proverbe just say, fancy. Pacho, me last idea me bisawa ye dey pon. E mema mo be man French mo friend saying. O sam catch you say, ye ka be man. Yeah. Ye wo obisa ayi just give me a simple answer. Asa na ba ko pe. Na French. Yeah, no ye be man ye friend say. What say? Na pele be. Pe hwan le. Abedi pele what in here. Pele awanya. Hey.
Bema your friend La Pele. Bema your friend La Pele. Why is also Bema your friend say? Oh, La Pele. Ma Pele. I was here. You're from AC and baby Edilo. Yadi La Pele Sala. O me yadi. Na o mo ba Ebenezer ba Isaac ba Frank is winning and the movie. Ebe SMP. Yada ma say any madaje ne wodi wo da ma me wish you happy birthday. Nyankopon sha wonye okese pa ba dedi kan. Kwa ma Agnes Tete. Missy say young wish you happy birthday Agnes Tete, happy birthday pa Sanso na Maria Mama Nkwatia o CAC TUC Big Mom Radinya Kupon why na your birthday we Maria Munti na me birthday nka menye Maria Mama Nkwatia aya classy ones for Big Mama nka ho what say and wish you happy birthday CSTUC Nyakopon wonto nkwane mu maye pa sanso na Madam Bridget Owusu uno ba enya Judith amu nyina hini na mu wawoda from Paul Obed ene abusu ne nyina say and wish you happy birthday Inshaba Lydia Fashion. Enra na ye wawoda we a member of Women's Wave Empowerment. Mama wish you happy belated birthday. Nyakopo Insha. May God so akai will say. Ohemaa be worships with KJT Dubai no. Eye memene da. E medwa di fomunti ni ye ba. Ye ba be so mo de amupa bia mo kan kire ye be ya mamu. Ye be to nnwom enwom no. Mobeti asore die wom mobeti high life kakra mobeti reggae kakra na fe ye tufo be worship no ho reggae bibia kana se me me worship me area da na one na betu reggae they were reggae worship me say high life worship ni nyina aka ho nti mesra mo de mo pa bia enwum bia ka wakoma bia da no de ye request a song enim be dia sa ye be cha de ni no ehon na obehu say ampa medin ne me honam say ebeche made amade be fono mo na mom bi e ka wakoma say obeba na menka worship nkwan high life woni nko omun free dwene da bi ombeba be ka ho eno nti e ka wakoma say onso ba be so ya sene amadwumade na ekra be hwe wo bibi o so pesa wo de ba me ye de chema no abesre wada yeba ewo numbers amedi tudwa obetimi afresh numbers no na 25th ne de edrewie say your sponsorship package no enyama na yapim nenso wo so de awode ba no yebesom e the amount obetimi afre 0543 785613 0543 785613 and now say 0533 223565 na yana mu nyina emonde mu adwendwe kum ni pantisada no hwehwe to so se obaji wani 25th July ajatonde no kakra ewo ho yentin free mu ansana ya so kra na yakubolofo no onum nyina abafie na nipa wa fa kwampa so insurance so we are na obawie eno nti wonu mu abade a o mu sesenwe yeso akosia yenko anya wasem na make o me tu nkofofo yenko eze ekuti awie ni mu awaje ama ho ani eye se bitimi tena fie 5 days dia eze am so ya tropa na me hu mo bo de o ze di apo remedy apo yo then ya got trap finance ni I was Alaska Star Enterprise me de wura ho no na chese